كي تزقا ناض ويدا غادي تولي نزكواهي لمباربع تلفزيون على باج فيسبوك مباربع تلفزيون دني غازول وثان ثم قران تيما دوم لك ذواهي لنا لكن الساعه ثانو من هي السبت نسيري داكي اسراغان نسوي دوال تسميكراد نتيكتا الساكي غادي نوي غوال غف ثمدياس لونيس ايت مانكلات يونس رجال غادي يخدم متر الطالب احسن نسا افوكا وبارود بوبيني لكن سينا وين زمان هذا اتصل سقسينا هذا يزين نقول لها كمذانا ذا ماستان ذا فوكاتو شوف يديبون غير ثم دياس دونك دي بلاطو على مدى تمانكلات دونك ان كومباريزون الشغار تصل تسريوين ذا نتيك الجهد بواد دياس لوليس تمانكلات السجن مستيغ في الفلسفه الثقبيليت لا فيلوزوفي كبير المستيغ في الجهد بواد المستيغ ذا نتيك افطس يغفرن افطس ذا نتيك قلان ذويلنا تيكوال نسني تيكوال هذه لو غبار فلاس ذا شو كان اسب ساكينين غيلها ذا إلا تمورث ثرينا ذي نغاف ثمورث ذا إلا تمورث ذا نتيك هذا يسكفلنا يتساعة ثمورث إما الجهد بوال للونيس نتمديس للونيس أيت مانكلات هاث زغار متر طالب ما نبدو سوال نغنبدو استزليت خير نبدو استغوش باش تفهمن الغاشي هلا وتلايوت الحاجه بغات تيديني سي كولاكوك يعني ثمثال تقراو لاقي لا ندير الجزائر تقراو لاقي لهنا التلويث اللي اون ليان ديريكت افيك لو سوريمون باسيفيك اون الجيري جوستومون ذا شتاكين يقلها نسواطاس لوك اكون جاي مالات نسلث تزليت لونيسيت مانكلات الميكس مع ايناسن ذينا في كصواضي متر طالب احسن غادي يخدم اولاكي نستلقاي غا في تزليت وشو يقلا نستخدمس اد نسليت تزليت لونيسيت مانكلات ايناسن يوذي قبي واظن أظن الخوف دي سوضن سوضا صن الخبار الحوم يكشي عقل خيناسن يوذي قبي واظن أظن الخوف دي سوضن سوضا صن الخبار الحوم يكشي عقل خيناسن ينس الفرح ذا والسوم زمن ثور الدوالن نفدي ثمور ثاقرو سقوي ذاكي قليلا باب استقبيلي بذرة يما استعرض ثب شلوح سقوي ذي تصقي من النار ورنتعني ذا غيروح يبض كان هو يفرر ثامر ثاستياوي الروح يبض كان هو يفرر ثامر ثاستياوي الروح ينس الفرح ذا والسوم شو الورد قولي لفريس ينس ناثن نتراجو ثمور تحواج الراويس ينس الفرح ذا والسوم شو الورد قولي لفريس ينس ناثن نتراجو ثمور تحواج الراويس ينس نمدو غالين كل ويرجث ومكانيس دبو خامد الدكلين كل وذي الزهود والراويس ينس مثل لي ثبورث داين ظروف تسوكسن سرحني بردن تمرث تتشور ذي برانيين اشتوين بذو تفسوت ذلولو في دتساسن اشتوين بذو تفسوت ذلولو في دتساسن ينسن ندو غالن البطرور دي قولي لفريس حقارث نزيك سنن ودي تسون بذري سنيس ينسن ندو غالن البطرور دي قولي لفريس حقارث نزيك سنن ودي تسون بذري سنيس وذي وعر نزيك النين ونقل الحبسات الرين صبري ذا الزين ذاينين ورفهمني ويميثن العسكر ذي الكازرنث لمكحل مرة صدفنت ولينا قولي يتمتث عندي لا وعود سقمنت نفخ سطلم غير ثافات ثيلو فن نسيك صفضنت نفخ سطلم غير ثافات ثيلو فن نسيك صفضنت وإذا هي قطف نذرات صب ندهذثني ضربين وذي سني الزغزف نمرار بنت ندبري ذي العالي وإذا هي قطف نذرات صب ندهذثني ضربين
وذي سني الزغزف نمرر بنت ندبري ذي العالي ولا شوي تنادينا مكان العباد خدم مرة يونور يلي ذي المحان فذماون تسقى الرحمن الحبي غلب ثريون الغلة ثقل دغثقات افلاح يسعي فدن يخدم زنوز ويثت المولادي جرنان وغال نهضر نثيثت المولادي جرنان وغال نهضر نثيثت بينات نثرسد الهنا فكدت تعذيت فسوث نبض ياك ساينين منا يشحاليا نتربوث بينات نثرسد الهنا فكدت تعذيت فسوث نبض ياك ساينين منا يشحاليا نتربوث بينات نمدو غالين المرض والين ثمثينين شبحالتني قبلين كل زنيق ذي عدين أذولي نواد تريحا سيوى الورد قذي الياسمين في المزيين ذي المزين عفوس تكفوس تعدين ثدو نغليك ولنسين ندو كل نتنس داين ثدو نغليك ولنسين ندو كل نتنس داين تقبالي تكشم لاكل تشبث عرب طاروميث كل ويا قاري تسبول إمي اختستكل تجديث تقبالي تكشم لاكل تشبث عرب طاروميث كل ويا قاري تسبول إمي اختستكل تجديث إناس نمتشي ذايا تتصبين النظام المرض والين الجوانا يكن تشورط ذي نسلمن عدل يركل وغروان نوثني ذاقي لي زيرمين وذين الرند تجارا نعش يتسن ذا ثماثا أنا ريكو ذيك سنطينا يزنوزو يجيطارا أنا ريكو ذيك سنطينا يزنوزو يجيطارا مدرسن ذي العاصمة ذي الحكومة ثني قبلا أضرح نسوذ ميضصا ذو عموري ججيا مدرسن ذي العاصمة ذي الحكومة ثني قبلا أضرح نسوذ ميضصا ذو عموري ججيا ذوالينا مشي تبدل العباد مرة شرهن ذف نتصوف ذي العقل شحال فرح يسن ولو نشرح نذحلون الدوال ذي جديد أغبل الغربة تتسون سيل محينا ديريدن تودرت النظام تفذون تصقم القويل نسن تودرت النظام تفذون تصقم القويل نسن استدماثو من ميين توالين سوى المنون يمحبالك كما نكونين ماشي ذا العيب مسجد بن استدماثو من ميين يوكنا دربو غيدون يمحبالك كما نكونين ماشي ذا العيب مسجد بن أيدني ولا شيث وذيث يسرمن كل يوم يسعى تركيث جلو ثغد سترقنون اوي ثغد ثرقنون النار ترقس نرنو الا نويذا يسروثن اتروين قبل تفرو ميكفان الشغل تفرسن تخلضن بعد تصفون 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 ميكفان الشغل تفرسن تخلضن بعد تصفون
أكان نسلد تزليت إنسان لونيس أيت مقلت على إنسان تزليت تمسلايسني غريفني وكنا ذوغالن يوث نتير كان ذا غادي تموت تمشي دغتيلي هاد ثورة في حل مستوق غواد نوفا كامتر كشرام في كالصواب مازال ما تعطي مسلايض غاف سواطاس غاف هذيك الشدن سالك بوساكينير غاف فلسفي تمدياس لونيس أيت مقلت زولا كمال كيف ربي ميد عرض زولا كي قادي غادي يسمح سساني قادي لان ذاكيني السلام عليكم بونجور ا توت زي ا توس ولاش تقراولا والثبيعارة تقراولا تموسني تقراولا تكتيوين وخمم امزروي لو كان تقراولا كي الجزائر ان شاء الله توضع البغيس امزروي اديث باللي إشنينا كوك انجاجي ياكي القبايل اثنا نشافي او فيلوزوف دي لوميير قبل تظهروا لا ريفوليسيون فرونسيز خاطر مرة نزرتها باش تاقي نايتمان قال تيخدميت دقساياكي اسمي تيخدموا النوارو بلا ديك الوقت داكي الجزائر مع مرة نخزرتها باش تاقي l'influence qu'il exerce sur le soulèvement pacifique انوالي باللي ورسق دشنارا يقاد كوي النوع نستكتيوين كوس دشنارا ذي الباطل وسق دشنارا ذي الرياح ils ont travaillé et inchallah on va récolter quelques observations préalables avant d'entrer dans le vif du sujet لا تكراه تكتيوين يسرد دهضرا قبل ثم زورت ثم سلايث كاكيل فوا سيميسون استوار ثم سلايث النغاش شويه تقباليت شويه تروبيت شويه تعرف معليش ليسونسيال دون لي سيركونستانس كوساكي الى قل الميساج هذا يعدي لكن ان شاء الله تقراو لايكي تعوض غال البغيس وتعوض غال البغيس باسيفيكمون سلا هنا ان شاء الله ويتيلارا وين النظام تيكتيونا كي بالك واللي ترى ذي ثاوش تنيت ما قلت معنا مره نزر للديبا الا نكو ذي ثمور ثم كي يفرق سورتو الريجيم يفرق غام الوزيع العيد سور بلون ايديولوجيك سور بلون دي زيدي سور بلون ريجيونال سور بلون ريليجيو يسكاد الكيرا وغير الجزائريين دونك لا تكرر الحوايج العقليه وكرا تكتيوين قال قد يعني حد اشي مي يسدوك لغايه ما قلت غير بلاطون سي 300 ans avant Jésus-Christ تكتب sur la cité idéale, la république idéale telle qu'il l'imaginait. أين يقارن بلاطون ذايت ما قلت هذه الحوايج هيك ثم زور سيت اون اوتوبي ذي سيني ذسن الخيال في السنة سي لانفلونس كيلز اون اكزيرسي بوستيريورمون بلاطون يكتب تكتب فيس la cité idéale basée sur la justice, basée sur des valeurs. Les valeurs ne le connaissent pas obsolètes, mais à l'époque c'était une véritable révolution. C'était tellement révolutionnaire que أين يتسرقوا تسرقات ونورا بلا يضروا. مع بلاطون تكتبت بلاطون la cité idéale, il a influencé la philosophie politique occidentale à ce jour. ايت ما نقلت سي راه ما يمشي زعما خدمتها واش تاكي تيركات ولا مرودين لنا ذوك السفران قالوا تيركات يتسرقوا غروه تروح بتروح بدا دافع بدا الكذب بدا حيفغي العقل نصرا بلي الكذب مرة تقار ضاين ديقار ذي ثاغش دوا مكتلا الجزائر ام كيتنعاش ام كيتنس مع لانفلونس انا والي لانفلونس يكسعى ايت ما نقلت في الموفمون يا غيني alors, comme la révolution est en cours, il a exercé incontestablement une influence sur le but défini et sur la méthode de lutte. En bas, est-ce que la révolution est le régime, est-ce qu'un Séoudan Khadem el-Zaire tel qu'il arrive, j'espère qu'il va avoir son influence, même à ce moment-là, Béchakin, il va créer un pays paradisiaque. Ça, c'est l'influence pourquoi خدمة قال بلاطون أو ذيت ما قلت. ذيك في ثلاثة باش نذكروا في البروميير بوان كيني قرأت دائما يلها العبد ماذا إلا il s'est renfermé sur lui-même وإلا راه ذوياض ويزمر راه يعيش. إلا قد تروح حضر يجدود النظام تستنضيد السنسن tu vas les visiter tu vas connaître leur culture leur tradition mais وإلا قرأت اللي الظلوفان أتسعنا ضد كان أين راك تساكن
إلا أثنتي السنة كي السنن أداو ضين إلهان أرغوسنا سنتفك ضين إلهان ما ذكش كان رادي تساوين سيكون ساعات ولاش دي الحالة كي قراسني كرا مرة ولا خير العباد تساوين دايما دي برا مسعانا قبل دي ثمور تروحنا داوينا الكونسيبت دي برا تلصقن ذا سدر ما أكثر يبقى إلها العبد ما يهضر دا في بلاطون غيرات مزمير غير روح داوي بلاطون باش تفرغ تيرو في الجزائر جا بلاطون ساعة غايت ما نقلت تسقش في الناس إيوا شبه روح هذا إلا قاعد يصير بلاطون بقى في كرا ولا كوساكي ساعة غان بلاطون ذا يتما نقلت فيك النظام اسيومي ليستوار امزروي وزمير دار تفرق ذا مزروي اما كنت تخدم الريجيم ومن بعد تخدم انت كرا ديال لوبوزيسيون زمير دار تفرق ذا امزروي تمورت السنضاد ببغيون والجوايد هذاك الدفاع وين كنت تروح تفرض هذاك الدفاع كاينه لو ريجيم زيك ذا شي يخدم إناياك امزروي يبدا اسمي ديكوض عقبه بنو نفع اني لا لك زيك ولا شيت والله هرون ونديه دارناكا ارتسوثا ماشي عنا طاس ان سيرفون جينير دي فورماسيون دي ليسي il m'a donné une gifle خاطر خدمه ثاغ شتوري بان ويلاني كنت هضر في ماسيني صاد جي قرطه الساكيد لا توهم لا ستاتيو دو ماسيني صاد الجزائر يبقى ذي السواع ثاني سي لا سيكوريتي ميليتير تهضر في ماسيني صا في جي قرطه ذا شي يغدي فان يبقى سبهبانا باسكو on n'arrive pas à assumer toute notre histoire بالله ندير كرا لي ريفوليسيون كرا دي لوبوزيسيون راه قرنا مزروينا يكفى سمي ديكوض عقبه بنو نفع عند السينما سيني سنجي قرطة بس بدي قضاء عقبه بنو نفع تفر ثالث روحينا سي اسبانيول نافيرو سي با ان اسبانيول بعد كرقمن افيرو سي بناروج سي ان اسبانيول Les choses des Suisses n'est pour des raisons historiques. Il parlait l'arabe parce que c'était l'arabe, c'est la langue du monde. Il dit qu'il y a des Muslims. الجزائر يزمر هذه يبدا ذكر الجناس موي بيبرا امزرو ينس مره قواسمي تبدا انا ما قايد صالح قايد صالح الا كنفهم شغل يغير ذا شو كورون دور دو توت ليجيتيميتي بوليتيك اي دو ليغاليتي كونستيتيسيونيل اي دي كان تكست دو سا بروبر كونستيتيسيون كي lui donne le pouvoir au-delà de l'illégalité sur le plan politique. Donc, amzerou yagi la on assume l'histoire, on ne va pas c'est une idée complémentaire, les guerres anciennes. De quoi Smith peut donner des peuples se sont fait des guerres, des empires. Mais on se met dans des guerres zik, c'est bien de connaître l'histoire, mais on ne peut pas aller chercher une guerre des siècles passés pour la refaire aujourd'hui. المثل تبغى تروح ترى في جيغورتا نغاترو الورا تروح تدغ ليطالي سنا غيان افوغ افيك خو تبغى تنغ عقبه بدون نفع الورا تدغ تروح تخبر كيري وضو الكيرا تنزيكس الكيرا ساعات دو كونتكست مي الساكين ذي قبل نكواسي قلقات نفرو politiquement avec intelligence avec humanisme dans le respect de notre identité et des valeurs universelles. L'identité, l'identité est différente de la nationalité, l'État est différent de la société. Ce qu'on peut appliquer à l'État, on ne peut pas l'appliquer à la société. Et la spiritualité, la religion, l'identité est toujours pluraliste. L'équilibre avec intelligence, ou les fondamentales, elle vaut ce qu'elle vaut. Dans l'héritage identitaire de l'Etsnet al-Hawayj, il a l'héritage des ancêtres, il a l'héritage de l'histoire. Et l'héritage des ancêtres, c'est ce qui est né sur cette terre. La langue berbère. La langue berbère, c'est l'héritage ancestral. ملات الحوايج النظام ذا مزرو يغفتي ديف كان ما تحسن كوني في مورا مره خاطر كوسمي ثبنات دونت مي خضل الغاشي اقدر روح الحاجه تبراني ثبريده مزوارو اداوض لجدود نغويذ يقدي زغن ثمورث اتعاركن ذ العوايد نسن
أتوغل الحاجة اللي لن تبرني تتوغل الحاجة تمورث. هذا ندم ثمسليت المثل تفاغي قد يخلق ثمسليت. Tu prends le français. Le français n'est pas la propriété des Français aujourd'hui. C'est une des langues officielles en Belgique. C'est une des langues officielles en Suisse. C'est une langue officielle au Québec, en Amérique du Nord. C'est une langue officielle en Afrique. Il dit الجزائر تسعة مكان يسكد النايت ما نقلات. Donc إلا قال نسم خير ليض وزمير راه تجد كان مرة تروح ضد tu définis ton identité, tu la définis qu'avec ce que t'a laissé l'histoire, mais avec ce que t'ont laissé tes ancêtres. C'est la même chose, même l'histoire, il faut tout assumer, c'est une identité nécessairement pluraliste. Les شوية الصوغ أسقط شامة كيدينا كمال كاين إذا فوقات وخدم على الدروة الدعوة. شي الصوغ نروح هذا أسقط شاغ في سفرة تباقي لها راه طالب رباح والله أرسل أزهر. يموت طالب رباح فلسي فوربين طالب رباح ذا عمي يروي ذا من الغرس. ماشي كان دي ذمان j'avais la complicité avec lui. قسم اللي هذا مشطوح شركة الفن شركة القرايات مسنين تقصر مليح اسمي قموث يعني خقار شوي طوح. ذا شي زمرة غاس خدمة غي طالب راح ذي العقلية وسيكم سيد روح سيلو هزار. في غاش نزيك القبايل كاين يسلغ حتى من القبايل المرة انشاق نسعدي الوقت ما إلا شوية قوال يلها كينا ما كنسينا الشيخ محمد الحوسي ما كنسينا يتمان قلدة ما كنسينا طالب رباح. Mais on n'en tire pas un savoir pour mener un combat, pour mener sa vie, pour définir des projets politiques. نتغيلو نسينا راه نتساوي كان غروي ذا مداح انا ما كيدي قارس ايتما قلت في مانيس كاين ذا مداح. لاش راس خدمه غير طالب رباح الناس تروح تسقدشا ابري تواس من الذي اللي قبلك وضع من قرى اسمي الذي اللي كاينين تيل فيلوزوفي ناس جو بونس دونك جو سوي انا دا شي تخمم ماضي تي اوبجي دو فيغ اون ديسيرتاسيون الا الفيلوزوف هذيك كتبت كامل مي ان ليسيان كوليجيال va faire un lycéen va faire une dissertation. إبن كاينين الدماغ سفروا المثل اول الشيخ محمد الحسيني شنا ثايت ما قلت خلوا نتاع شرايح حياتي ديون اش يبغى ديني روح غاد سقد الشغف اول طالب رباح زريضة ما كنا تروح ضد الثقافة باش أتروح ضد ستنادى الزرودية ستنادى ظلفت أتفضل ذي قروج ونتفكر الدولة قاعة والله راك نتضرايذي روح هذا سقد الشاغ avec évidemment les méthodes scientifiques un avocat il prend une phrase d'un prévenu Arsim il va l'interpréter comme ça toi tu l'interprètes mais un juge حاشاين إلا اللوجيك راسيونال زعما تكذب ذي مرة تروح تسقط شغفايت ما قلتنا سي لا لوجيك لا راسيوناليتي دوك مي روح تسقط شغف طالب ربح وفيغ ثموسنة العجب الناس تروح تظهر تسقط شغفايت ما قلت هذا برتو قرن ذا قمقم ورقزاك روح تسقط شغفايت ما قلت والله غرقا يا ربي بك راه خدمه غير تركب لافوكا هذا عايشه تبع عشتي وراه روح تسقط شافيت ما قلت الخدمه لي فيديو سور فيسبوك باش دينا ما قلت يا راه ماشي تاخذ كامل دي فيديو د 20 مينوت ذا وال تسقط في ونص في ونوال سي جوستان ساعات الوقت تسقط ذاك افتاوش ذايا كيدي صوغن تسقط شغل وفيغ ثمو سنير إذ لا عجب أريس تنفعني الزايرين ماشي كان دا القبايل هذا سني كساك ولا حزن يسعان هذا عقلني ما نسن ويرنا ذي غنا نفك ذيك ذيك السن غار برا باسكو سي دي فالور هيومانيست سي دي فالور يونيفرسيل ذي الوقت de la marchandisation de l'âme, de la marchandisation des individus, tout s'achète et tout dans la mondialisation. Et bien il y a des mouvements alternatifs qui se crée partout dans le monde pour préserver la terre, pour préserver notre vivre ensemble, la coexistence pacifique, eh bien, les sociétés traditionnelles, et les mouvements alternatifs, ils vont contribuer évidemment la méthode alors مرة خدمة الخلاف هذا فكر المثل القبائل ذي المثولة توت مون اكسبوزات تفهم ذي المثول الدماغ جون بول سارتر يتمان قلت un philosophe occidental يتمان قلت de la société traditionnelle
la poésie parlée. Jean-Paul Sartre يغرى. Il a étudié la philosophie, يقول بالك une agrégation. Il y aura une théorie, l'existentialisme. L'existentialisme qui تكتب avec des chapitres, avec des détails, avec des chapitres, des sous-chapitres اسمي سوف تكتب ثقي جون بول سارتر نتسان اللي تي كابابل غادي يهضر افين يكتب في لا تيورينس غادي يخدم لي زيميسيون غادي يخدم دي كونفيرونس غادي يكتب دي لا تيلي غادي il va répondre aux réponses باش ديني ايغار sa théorie elle est valable et pertinente مرد نوغال ريشناين القبايل ثلا اللي يكون كيتفهم دي شناين الا اللي يكون غادي يسفر طالب الربح راه يتباكل ولاش الا كان كوس يسلم طالب الربح غير تما قلت يروح هذا يخدم الكونفيرونس بلا يدينا دي تاغش تاكيت لها Jean Paul Sartre, c'est ma théorie. On est dans le cadre d'un travail de recherche. Il veut ce qu'il veut. Et c'est l'argumentation, la rationalité. Jean-Paul Sartre, c'est un travail de réflexion. C'est un travail d'inspiration. فياقي دينا والشهراقيني ما يخدم ليميسيون كمال حمادي بن محمد تذكر ربي الخير إنايك ما كفي غتاغوش توزري غير ما داش فايض Ben oui, parce que c'est de l'inspiration. نتساد اللي جدودي قهدرن سيميس ذي القاعة قهدرن ذي كيميس فياقي سي ماتاز والسير فوس كيلفو يزمر تيلي يقود ذوك سفرو تيكثي نتبدت إلا ديباسي فياقو زميرارا أدي هضر أفتكتي وينيس ذوي يذيك راقا تسقدشن أفتكتي ويناكي باش أدريني داشي قلان داشي قلان دي ثاغش تاكي Je vais faire un petit résumé قبل ذيك السفرة. أيتما قلت راه يسوى لي غريبا يقروا لندي الجزائر راه سيقار وغالت دار ثمور تزلا أشو غار سنة في السبات ثم زورو خرق وين كون يسور لن يوعار نكسي خرق وين تنادي ندي ثمور نغني لها وتنسعى هذاك ثنسعى ديالنا نفيثن نسعى أكثر إلا قد غالب تحوايج يكون ثمورت ساعة ما مكان وين داكي أين كون يسرولن يكفى نكسيت أين ستنادي موتو في مرة ذاكي ثورة النسعات أكثر هو كذا لا ريزومي تاغوشت أي تماقل إيفيدامون يسهضرت ذي تاغوشت ذا شو ذا الجزائر يجي ولاش أين نديري يجي لا وين يلهان ذاكي لا ميثود على خاطر مرة تروح تناضي في كتاب جون بول سارت سي ان ليفر ديتايي وزمير هذه اللي ان ليفر ديتايي دون ان بويم وي بويم كور بويم فياقي وين راه يسقدشن فلاس سي ان كونسونطري عينيك دي فكايت ما قلت سي ان كونسونطري يا لا ولا تفض 100 ووال نقلن داخل يفرن الا قاتني تسكسر تشوفالي ديغولي في وين دي كثير الا قات ايماجينير 100 كثير وين يقلق تدافع باش تروحوا غتعوضوا البوت وين يبغى لا ميثود ني با لا ميم خاطر اوني دون لا تراديسيون لا معنى ما كاين دنير سي لا راسيوناليتي اي سي لا لوجيك اون نفكر المثل ذي ثاغوشت بغي غاديني غادي يفسسوليو ورتسعد وين غير وكذا تيليو البطله بركان ديال الرفرا مرات يعوض الكوبل راه يهضر في المطوط طب توثي كل في غيفي إنه تفرق مساتيا غادي جوج يدس تجاث يروح إذا سفرو السينا راه سيقار يتلومو فلاس سفرو الثلاثة راه غادي يقار يبا ماشي تمطوثي في تغني ذيني يقرحل هذا شي فيك تغني كمال تربح هذا شي فيك تغني هاي تما قلال يبا روح افيك اون لوجيك افيك اون راسيوناليتي شويت اما كنا تفضل الخير راك كيصوضنا لما ذا النار وفيها فاش فيك تغني تما قلال مي روح نلغاشي سلان وين غرقودان كيني والله جوغي ايتي اونشونتي اي اونريشي لو كان ديرو حيونا دينا حسنا انا كي وقنع غارة توقنع غارة اثان كذاك داوي غي نوتر ارغيمونطاسيون بالله تما قال هذا يقدر بغا ماشي ديك الشيء داين دنا مي الغاشا كويسي سلان متفقين يدي وغال ميمي قاد يسيسلان ومتفقنا ركو كارس ندي حبيبن ويقارس خاطي يهضر داف بازيغ ويقارس يهضر داف فياكي وغال نكيني
متفقنا فين يزن دنيا وتتقر غير ذاكي عي عريض السنه ذاك ديري رشي دينا يتفاقلا تبغي غديري بغي غديري غادي يفسسولي دونك سي لا راسيوناليتي اسفرو مزوارو ذوي السين ايتما قلات سي ان ابيل aux immigrés اي قد يسروا الخوف سي لا بور qui vous a fait fuir تروح ما تدومونديهم لازيل بوريك دون دوتر بيي revenir وغالثد ذعوسو تكفى ذعوسو ينثد مرضاين دوك سفرو مزوارو دوك سفرو ويسين ذعوسو سي الريجيم ذعوسو سي العصابة يدينا ابن خلدون قايد صلاح ذاك ذو ذيك العصابة هي يقلب سي دارن ذاك ذعوسو يسمى ايتما قال ذعوسو تكفى وكفى ذعوسو تروح وشوال يروح يدس كفى التلفزيون لا ديريكسيون دائما دي سينيس فراغي مزوارو لا ديريكسيون دو بيي ثمور تسعة قروي إذا نختار قليلا أنا وليد شو المعنى parmi la minorité قليلا نكرا لعيبة يكفن لي مانيبيولاسيون ثوغال لهنا لا بي سوسيال لا كويزون سوسيال autour des valeurs fondamentales الغشك y a pas d'égoïsme y a pas d'avidité أمثل جماعة القبائل زيك حاشا الحرمة الغشي مرة يبغان ولاش لا كوربسيون اي سيت ريوسيت ينتج في سينيس فريم زوارو ماشي كان إزدايرين تعجبن دي ثمور ثنسن اي برانيين تروحون اي برانيين ذلولو في التساسين ديال الوقت نبدو شتو تروحون راه كان يطيش تروحون دي الشتوى تروحون دي فسو ثمور ثاكي سي ان بيي باراديزياك ولا الغشي برانيين تروحون اسفرو ويس ثلاثة سي l'instauration de la démocratie égalité, liberté, justice, fin de l'arbitraire, et puis il commence à analyser, il commence à analyser une autre thématique, c'est le processus pacifique de transition et de démocratisation. Au niveau des anciens dirigeants. Les anciens dirigeants, des anciens oppresseurs. كم قايد صلاح ماشي نزيكني مازال تنتورا اي وغالن تسابريد وغالن فيغ لو دروا شما لي زونسيان ديريجون غالن فيغ الدروا فهمن سي لا بريز دو كونسيونس لارمي تقول الكازيرنا ايفيدامون سي نورمال l'usage de l'armée, c'est dans la caserne, c'est pas pour gérer un pays. Depuis l'indépendance, la fin de la manipulation, la fin du DRS, la fin de la violence politique. Évidemment, le DRS, c'est moi qui dis DRN, mais il dit la fin des manipulations, des divisions, nous avons les manipulations, les divisions, etc. Donc, si vous avez ça, pendant la décennie noire. La décennie noire, le traumatisme de masse, c'est quoi les violences de masse? Les violences de masse, c'est gratuite. Et quelles sont les conséquences? Et quelles sont les violences de masse supportables, sans thérapie? Et quelles sont les violences de masse? Parce qu'elles sont gratuites, ils nécessitent une thérapie. Les anciens dirigeants, les groupes armés, les terroristes. Eh bien, ils ont réintégré la société. Même pour les anciens dirigeants, même pour les terroristes, une prise de conscience, c'est presque la guidance divine. Il y a n'a rien de religieux. مرة نروح نتسقدش اما تاغش تنقرو نطلب ربح تروتوالنيو نطلب ربح مرة تصل تاغش تروتوالنيو ونطلب ربح السنة دي خدم الجهاد الكومبا ريليجيو المؤمنين الدين الدعوة ولاش ذكوياكي القبائل الدين ذي الحق المؤمنين ذي حقيين خاطر كوك نسعان تروحاني التقوى سخلظا تروحاني ذي الحق الغرسن دوك ذا كيني مردني هذا ثني دربي انوليه توت ان بروسيسوس من بعد تهضر فلات شو إذا المعناس ابريد العالي وغنور بريد العالي الشومان دو لا ريزون اي سي كوا لا كونسيكونس
C'est la fraternité, le respect, la solidarité, la prospérité sociale, une harmonie sur le plan de l'urbanisme, la beauté des temdinin, الياسمين, الريحة, كل شيء زديق, la liberté d'expression, والذي جرنا للجزائر راه ضرر تيفت. يكمل ذي ثاغوست la paix civile, le temps rêvé, le cadre de vie excellent, l'écologie, la propreté, la joie de vivre qui manque en Algérie, la joie de vivre. مرة ثرس تمور وين يسعان أو نسعارة أو وين يهلكن أو وين يصحان أيام قران أيام مشطوح. C'est pas une question de pauvreté, c'est une question d'état d'esprit. Il n'y a pas de joie de vivre. La joie de vivre تمور ثاقي يبقى تغالد la joie de vivre. Et puis أربعة خمسة يجيس فرنسا خدمة عطية داس فرويس خمسة يتفكا لا كوإكزيستونس أونتر لي لونغ الدوكلنت ثمسلاين ذوك سفرويس ستة ذويس سبعي قرا يهضر في ثمسلاين دا شي المعنى الدوكلنت ثمسلاين ثقبايليت تكشم لاكول تشبه تعرف ثاروميث أنزر دي غنداكي أيتما قلات ودينا راه كانت تشبه تعرف ثاروميث أنوالي العبد لا تسوي عن جبر غادي لغايه ما قلت ما تسقط شغف في الوفاينس دابور اين دينيغ دون لا جونيس جو بورت لا ريسبونسابيلتي ايفيدامون نو دور كاد دان ديبا سو لا بارول بوبليك العبد مردينا هو التلفر حنا غايت ما سليمان عزام كونت il chante سي لا بارول بوبليك لا بارتي ان تو لو موند المثليون المهم متفق هذا شي دنيغ يزمر يسقش نتاذي راني كيف اون دور كاد دان ديبا يا با بروبليم كاين النيغ داين فهمها وزر هذا الشريخ ما يتمقلت منك قرار دا شو اين فهمها مرض الدم اين دي قرايت مقلت المثل دوك سفرو اسنفك المعنى كونكريت مو نقارن فين فيه دار الغاشي ومو قبل تزور الثوره يقيس ذكرنا كويس دايرين يبان زمر بالك البوف البعيد الشي غايتماقل ثلاث سنين لو كان الفو دو كوراج بوليتيك ماشي كان ثلاث مسنين الفو ان سافوار الفو دو سافوار العبد مرديني الحاجه كي تالي كونتر كورون خاطر يسعى ثمو سنين إذا راه شي توالين ويتخدي راه كان غير الزات وبوديونيا كالقرن رومين وذي غني يسعى الكوراج بوليتيك كاين قلاقاتي ديني حدث دينيه على خاطر اكاكي قلاقاتي لي تالوفت نتا يشوب قبايلي ارثا عرفت وغرث روميت انصر الشغل كلوا يقاري تسقول إميغ ذوكل تجديد هذا الدين غيان الشغل من بعد أين يعني الدين يعني كيف لو كاينو سلي غير يتاغشتاكي ورنوي غير باللي الديني أين كي دينا يتماقلات ذي الوقت يجي الوهابيزم يروي العقل يسبه بيا هذا وين دينا يتماقلات في الدين إنا سن ماشي ذاياكي كان من بعد مد يحكوك في ثمورث أم كي تقوض ذي الجنث يا سي قاري غريب ماشي ذاياكي كان إلا وين نظم دا شكل ذا نظم دا بيت سكر ذي قبردان دي لي زوفروس تدخل إلا وين نظم لو كانت وليم الجوامع تشورن دين سلمان عذلين يكور وغروا عذلين دي الإنجليزي روميين وذين غندر التجارة نعاش يسندث مثلا اوريكو ذي قسم طينه يزنو زوي يقدر يتكمل اسفرو باللي الحكومه تجديد ارد يروحون اكون تستقبل يبقى او انت ويش تجيكن انت تروح على الايروبور كنت تستقبل تمورث وين رحت هو كاين توالي ذا كيديغن مريلي مثلا بريز دوتاج دان فرونسي على الاكستيريور تفت مورتك تنهول. Tout le pays cherche à récupérer son enfant, la société, le pouvoir politique. أسمرتي داوين l'aéroport, c'est une victoire. أروح لك وثقابلن أي بيت منقلة ثقيق قرية غريب يرول لنا في ثمورت نون أسمر الدوالم ثمورت الرجيم الجديد لا ريبوبليك أوتنتيك ديمقراطيك تروح سيجيك يقيم دو سفرو ويس ثمانية ذن قالوا أسي قرية غريب الولاد يروح للسبلة كل هذا وضع بدا في بالكثبينو الكثب في الكثب مع ان كاين تسرقو كل ويدي غير بالك تسرقوبت غنسملي لتيركانا بور لا سور تيركا كان كي نسعى الحق ونسعى الحق ذي ثيذت نسعى الحق ذي تيركا ونسعى رثي اللي ذي ثيذت اون با دغوا لا ليبرتي دو لا رياليتي مي او موان اون بو ريفي دو روتر
ثيرقا غاف ثيرقا مع ثيرقا ثاقي على الرجيم كيلان في من نقاس اثر انتي مخالفه هذا السمن بالله ثنا تخدمن ومن بعد هذا غروين ثيلوفا باش هكا دايما ذقيمن في الحكم هادو غالا لابريسياسيون جلوبال التاغوشت ثم زورت سوغ لا فورم الستيل اتصل الحوايج نزمر تيدنيني مع اتصل الحوايج نزمر تيدني مع العجله كان يوث ووال انا في الستيل قلنا يتما قال ذي تاغشتاكي يسفرا لسقن يعني زمير دارا اثم تبدل لا تثوغاش نزيك القبايل تخدمنا 4 سفرا المثل باع يسفرا اسفرا مزوارو يخدميتو وشناي مزوارو ويسن ويس 3 ويس 4 كتيني ما تعرقك تاغوش زمرت تخدم صفر ويس 4 ترد مزوارو اسفر ويس 3 ترد نقارو ولا شغيليف ذي ثوغشت نايت ما قلت ذاكي مثلا ما ثوغشتاكي وزمير دارا تخدم ذاكا يعني سفرا للسقن اذا قال السقن استكثيوين ذوك سفرون شعل ثغثفات للسقن سواوالا شعل ثغثفات امكي للسقن سواوالا اسفرو امزوارو هذه يكفو سيون ووال ذا ولا كيسي كفو سفرو يسرا يفذو وسفرو ويسي فهمت شعل ثغثفات نفوذ والي والي يسفر مره توال سقن اسفرو نقارو وسفرو ذا اولا نقارو ذوك سفرو اذا والني سرا يفذو وسفرو ارا ديالنا السقن وزمر راه اذا كاين ماشي سوا والني سير سقني سفرا استكثيوين المثل ذيك كونو سفرو سيك كفا الناس دوكرنت ثمسلايين من بعد ذوك سفرو دي الدون راه دي سفهم اي غير دوكرنت ثمسلايين يتسمى ماشي ديال سفرو افيك اون تيماتيك يا سفرو الى يا سفرو سي اشفال c'est à cheval sur les idées. Ça, c'est le style. Et il décrit évidemment l'Algérie de demain. Mais là, بقي ثورة أدوغالا أما كنا نغسقلينا في الفرق غير بول صار تاكل يتماقل. ما ردي هضرك يتماقل ثكينين مثل لي جورنال سهدرنتي لا بوتي لا ديموكراسي. Évidemment, ولاش تخدمت العمر الفعال يقرن الجزائر d'un seul coup comme ça. C'est pas une bague magique. Il y a tout un processus qu'il faut expliquer. Si ce processus, chacun dans sa spécialité, il peut l'expliquer. Il y a des thèmes les plus importants, les plus explosifs que je dirais même. Il faut débattre dès maintenant. Mais ce qu'il faut comprendre, donc, il y a un processus qu'il faut respecter. Et c'est ce processus sur lequel il faut réfléchir. Dans le vif du sujet, غريت ما قلت يهضر يغريفن يزمر دي هضره في الجزائر كنتي تاركو تيديني جزائريين مره يزمر تيني ايمانيس يزمر ديني جوست قلي مدينا غامكي عرفتي الجزائر جالسين السارة اي غريق هضر يغريفن مرة نوح نخمم انا في بلي ساعه الحق قران تاع واش تاكل زميراره اتفدو اك النظام زيك لانت 3 الغربات. Avant, il y avait 2 types d'émigration traditionnelle. أكن سينا طالب رباح ذي تاغوشت يا غرب يجن تمورت تاغوشت مشهور مليح الناس نعلم ذا شرد حكوم نظريك وذا شكون ينفان ويروح يتبع غروم ويزعف قبرن تورفان الغربة مزورو تفغروم الغربة السنة سيلا زيل بوليتيك أي تحمد دا المهوبة ثم معوش دو اف اف اس سي الحافظ ذويض روحن ماشي تسعنا قبل د لا سوسيتي الجيريان ناخذ الجزائر طونطوك تال سعنا قبل د الحكومه لو ريجي دونك الغربه تنزيك الغربه افغرو غادي يوض مسكين ونرد كذا الخدمه اللوزين ساخا ما كاينش نايت ما نقول اي نتساغي لي توجور كونتاكتي غير ثمورث غادي تفط تبرز تمطوثيس اتيقار اسي تعوض القرايه انا ما تسمى داوض تبرز النظام يثلاثي غير لازم البوليتيك مي الغربة الثلاثة يدير نولفان الغربة الثلاثة يدير نولفان مرارولن العباد تارولا خاطر ثمورث نسن ثوغال 3000 ساعة تتراويس ثمورثيك أمثي مات
إلا كريش بان الرحمة تربيك قماك نقار même il y a des articles quel est le meilleur passeport au monde, quel est le pays qui protège le mieux ses ressortissants. On n'est plus dans le cadre de la protection. C'est un pays qui dévore ses enfants. Évidemment, c'est le régime, c'est la gestion. Il فرق الغاشي pour بك هذا يقيم. يغال وزدايري ذا براني يمانيس. يغال وزدايري ذا براني وزدايري النظام. يغال قوت الفاميلا يجمس يغال ذا براني يجمس. ثامور ثاقي ثغار جهنم. ثامور ثاقي تارولا. ثامور ثاقي خير روح غادي يتش الحوت ذي البحر ولا القيمة ذي ثمور ثاقي. ثاقي إبا ثامور ثاقي ما تبدل. ثامور ثاقي ما ثغال ذي الجنة. والزميرارا أتكس العيب فلاس ذي الدونيث ماذا إلا ودوغالنا راه ورا ويستزلا أبكر ولا الفلاس أفياقي أيتما قلات يهدري غريبا ما تبغى ما توالي ثامور ثامك ثرزا طول النيفو ثامور ثمي الراوي سادر يقول الفلاس ما كنت لاف ساتيك ثامور ثاقي تغلو ديقيم ورا إبا ثامور ثاقي سمارة تقعد إلا قراوي ساد وغارن مولا تستقيم الشمس زات الغاشي زات الجناس زات الاستوار ومزروك أفايقي غايت ما قلت ثاوشتيس بالسيف ذي ثير قاينس ذي غريبا إمرا يهضر l'influence يخدم ايت ما قلت هضرات سيغلن بارابور ا بلاطون كوشو l'influence يخدم ايت ما قلت sur deux points انواليت on les vérifie de manière scientifique مراني زاردي تاغشتاكي le mouvement ياكيني pacifique la radicalité dans le but c'est la radicalité il y a pas de discussion c'est un ordre يتنحاو كاع هذا روح لك لا chute du régime ولاش الهضور انزرا شو غارت لا السبه le pacifisme dans les moyens, dans la méthode. Mais si كان ورغلينا ريذا من مرنا غاكا mais مرة dans la nouvelle république où stylera la terreur blanche comme au temps de la révolution française. ما نخدم اطاس وكي سي نورمال انا نتخمي لقى دوغالني سوردين يسيرولن ونخدم راه في كاث كبري باش نغلغاشين غادي لين دي ريغلمون دو كونت دي ثاغش تاكيت ما قلات ذا عويسو ديك السفرة ذي سيني سفري مزورة تروح ذا عويسو يتنحاو كاع ولا شاكين هكا سي لا راديكاليتي دون لو بوت يا با ديالوغ بوسيبل افيك سو ريجيم ذا عويسو تطيح سي لا كونديسيون سيني كوانون باش الجزائر تيلي تقعد لها هاشو غار سي با باسكو اون فو ou on est exigeant ou on est extrémiste c'est par la nature du régime le régime il est comme ça. Le régime يقلان هكاكي. ذي جوث تاوش النظام الناثي دايت ما قلت سات راديكاليتي. ثاغوش تزيزويت ذوارزاز. يروح عندنا ناس هاد الشكش مرزاز هذا يروح هذا ياخذ ثبت تزيزويت واه وكي كان ياخذ بورزاز تزيزويت لا كابيل va faire le miel dans la avec la baisse mais c'est pas possible. واي تشيني ورزاز ماشي ضربي يدي خلقان كتشري برسك يفو لاكوزي دو غاسيس مي رزاز يفي خلقي يدي ضربي مي خلقي يدي وين نظن قايد صالح ستان جينيرال سي بور سورفيي لي فرونتيير سي با بور نو فير دو لا بوليتيك سي با بور افوار لا سوفرانتي ou exercer le pouvoir politique donc par la nature du régime il n'y a pas d'autre solution que cette radicalité تنحاو كاع روحني الكل اذا on la constate دعويسو تروح دعويسو Le معنى مرة نخزر dans la méthode c'est le pacifisme. أما dans la lutte أما غير الزات زكا on n'est pas dans le règlement de compte. أين سثور دي سوردنا دو الله شيء تكرر c'est normal. Et puis cette influence on espère qu'elle va survivre au moment où أسمى يغلي le régime comme on le veut le changement de la يغلي
يغلي ذي ذمن وين نو لو شونجمون هذا روح النوثني هذا دوال ويض جديد لا نوفيل ريبوبليك ديموكراتيك اتسيتيرا و يوغا با دو ريغلمون دو كونت يليون سي الحقيس ضروحن دونك ويت ما قلت انظر اين دينا من بعد ان شاء الله ايمانا مسفهم لي زارين خاطر الساقين نزمرد ان هذا مسفهم خاطر سعان ان ادفيرسير جو في با دير ان انمي ان ادفيرسير بوليتيك يثلث ملالا ما زكا ما راه يبدل لو كان يليون اكي نكذب ولي كي تكواين هذو غالنا يزدايرين وتمسفهمنا راه هذو غالنا toutes les institutions qui déhضر l'intervenant عدان الكونسي دا يتحمد سورة ترانزيسيون هذو غالنا غاشو تمسفهمنا راه ان كاين يومنا بلا كان يبغوني لين يغبلن مقريض ولا شغبلو نسعى ثفرات دو كونديسيون سين الشروط ثموسني الى كونسيونس ثموسني ذي النية ستدير النية ذا الخير ادي روح يونا ادي روح اما كنخدم نزيك دي جماعة تدارت مرة روحوضة في الخير تدارت مرة وتروحوضة باش تدافع كان يمانيك حاجة ما يعدى فيك الباطل دونك يا وفانا ربي العبادة دي كارنزكا بور كونستروير لا نوفيل ريبوبليك إلاق سي لانتيغي جينيرال كي فون بريفيليجيي إلاق ذي غن ثموسني إلا عبد ما يسعى الخير ويسعى راه ثموسني يزمر ذي طفل سوليسيون أبدا نديري سدرا منو يتفقرا مراد مليل ثموسني ذي الخير ولا شغبل ونسعى في فراد خاطر لو ريجيم ماكي يفرق سواطاس يفرق اما كرتيدني غاتولي نيفو سور بلون ريجيونال سور بلون ريليجيو سور بلون لينغويستيك ولا شيء يخدم راه باش كان هذا يفرق لا سوسيتي ديال لا سوسيسوني الى كرا داكي اما كان تضاوض العبد يهلكن اما كان تخدم التجبير في العبد يرزن باش اون فا ريكولي لي مورسو سور دي باز سين سور دي فالور à la fois les valeurs traditionnelles notre identité et également les valeurs universelles. أدو غالا ثورا أرثاغوشت تكتيوين إديفكا تكتي ثم زوروت لا ديريكسيون دو بيي تاكيس العجلة كان لا ديريكسيون دو بيي أقروي كاذي لان قليلا أقروي كاذي لان قليلا سا فيدير يفو دي زيتر إكسيبسيونيل باش هذا وضن سقروي ساعنا لا فوا ثموسني وساعان الخير وكاين الفو بار كونفوندر افيك الزعيم الزعابة الزعيم ذا شوت الزعيم ذا مكسا اكذو ذي لي موطو ذي المال انت يصير كلش خاطيوني بالا لا ديموكراسي دي زيلوز سيرفيي بار لو بوبل il faut un minimum de surveillance de contre-pouvoir. أما كرسينا يتمنقل لا تحكيم ورسالة حكيم من وراء يقول ما يقيم depuis Montesquieu il faut des contre-pouvoirs وكما تشد وكذا قبل بدي غنت لا notre vérité absolue يدينا الشيخ محمد يدينا الشيخ محمد الحسين يكشنا ذا وليشنا أي تمنقلات والناس يطلب ربح دي ثابشت النظام لان كرا يا دي زوم اكسبسيونيل des femmes exceptionnelles qui assument le destin d'un pays, qui est capable de changer, de porter le mouvement de la société, ou qui n'est rien, mais ça n'a rien à voir avec les faux zaïm, il y a des Mandela, c'est un être exceptionnel. À la fois dans la direction de la lutte, mais également dans la pacification de l'Afrique du Sud. Je l'ai cité à titre d'exemple. الشيخ محمد الحسين ذا وليشنا ايتمان قلت خلان تاع عشرة حياتيد يون سقد شغفوا ولاكي سيتون غاكل يونيفرسال كواسمي تبدا الدونيت لو كترجو لما تكاد لا ماجوريتي باش تخدمين الهاني ونور يخدم شمك دائما ذي مسقع ناخ دي زيتر اكسبسيونيل يخدمن الحوايج ومن بعد لو غاز دو لا بوبولاسيون اللي سوي دونك الزعيم ذي لي زيتر اكسبسيونيل سي ماشي كيف هو غفاي قايت ما قال ذاكي انك ذوك قارو لنا عباد قليلا وطالب ربح ذكي وستاوش النظام وياك بنادم الهان تاوش ديال المشوار مليح يسنيت مليح اسفروا مزوارو يفقد الصفات العيبه ذاكي قليلا مع ذوك ما يقارن القبائل لو كان ذكفونا تنقار الدونيت
أكن تبغوا تخسرين السوسيتي ملا نكرا العيبة ذي يمسقع كي زمرنا بدل وذم يثمر وذا وين أكدود غاف الخير mais ça n'a rien à voir encore une fois avec les contre-pouvoirs ou la société qui doit garder sa conscience, sa maturité pour défendre ses droits face à un pouvoir quel qu'il soit. Il y a 3 défis et d'كسر دي تاوشتاقيا قلنا نيتمان قلات. C'est les 3 défis العقلية c'est des sujets explosifs. Voilà أكو أمكي هدرنا الغاشي الجزائريين dans les médias أماكو جراسين c'est des sujets explosifs خاطر ils sont sensibles. Ils sont sensibles les conséquences le traumatisme des crimes de masse يفسن الجزائر l'identité, la religion, les langues, tout ça c'est sacré pour un individu. مرة تروح لعب السنة تكسر دينك، نهار تكسر تمثيليتك، نهار تكسر ليدونتيتينك. Mais c'est de quoi provoquer des guerres civiles. غفايقي العبد إلا قد يهضر في الساقي باش أزكى on va recoller les morceaux ودنا في des solutions adaptées et sages qui relève de la règle de bon sens. Un داث موسني ولا شطح رايميت ذا الموحل إلا وغبلي وعرن ومدة التفارات يعني تفارات راه يساعدن أكم الدم. أي تمان قلات يهضر دا فيوث ce que j'appellerais ici le travail de mémoire qui nécessite un travail de vérité أشوغر. إذا قينا ذي دا يتمان قلات ميد يهضر في les anciens dirigeants يهضر دا في les terroristes. Les anciens dirigeants وغالن دا par la raison وغالن نديرو بريد ça ne veut pas dire القيمة ندير الحكم سي با سا الحكم هناك دعوة الصوت روح مي غفله هنا وغالن لي تيروريست بالذات وغالن دي هذاثني ضربي وغالن دغا القاعة أنا ولي من بعد كونت اون فا كومباري افيك لا كونكورد بوتفليقة الخلاف ذيك ندير القاعة لي فيولونس دو ماس les violences de masse il y a des violences de masse qu'un peuple peut supporter. على خاطر la mort qu'elle occasionne, c'est un sacrifice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a un sens. لات الحوايج هذه اللي الهولام قران يجي نقرن الغاشي وزلني ذمن ذا سي في ذمن دي ثاغش تنطلب ربح تولني وذا سي في ذمن ثوذرين السوحاشت يهضر في لا كيغ دالجيري ثوذرين السوحاشت لا معنى أدي روح وعسكري ورومي أدي نغاز دايرين مجاهد ثم طوثيس الزاتس أتسلولو إلا ديجا في الدوي أشوغر خاطر الموت قورقازاكي تسعة المعنى غفاياكي غاساكن يكروه ذويرا من قران غاساكن نزلني ذا مني من قرانا وغاشوتني في غير العقل الاستقلال ونحوج على لي بسيكياتر ولقنا راه مدري الغاشي وكونتري الغاشي كان راه تمعاون راه بنون بنان خامن بنان ثوذرين ثلاوين يلزاسومي لو رول دو بير اي دو مير الحسن بوركوا على خاطر دون الكادر دو سيت فيولونس دو ماس elle avait un sens la mort avait un sens ولا شغبل ديس سي تروماتيزم ولا شغبل مراد نعوض à la décennie noire. أدي روح وزايري peu importe ذا شوذ يروح دو وزايرون السنة ليدونتيتينس يخشم سخام يزلا الرش قبل دبر لوفانا الزات وبولا النسن ومن بعد يزري مولا النسن. Quel est le sens à donner à cette violence ونزرى راه غير هسا ذا شي قدر وزمير ضرا ونزمير تخدم الثمغرة dans une mare de sang. Ça je le dis à Sagui que l'un des défis que la nouvelle République doit faire c'est le travail de mémoire non seulement sur la violence de la décennie noire mais également sur la violence du régime depuis l'indépendance à ce jour. أم كالزايرين هذه أم كتو ذاكيني يخدم نيوث تيغراولا respecté dans le monde entier. سقدشان فلاس مرة ومن بعد يوغل وكذو ذاكين الرنتا من المال pendant plus de 50 ans. Mais أسقدشان زوارو le plus fondamental c'est la décennie noire. Ils ont un Algérien a égorgé une autre fille algérienne avant de la jeter dans un puits. Il قريت البير أرسون زرار ذا شي قدرة. بوتفليقة يسعى سوردين يفكي سوردين الغاشي. كونسومين كي هوان دي مليار
toute la réserve تروح. أين يوكرنا يندقي من شوي طوح يسدها ولا غاشوي. Mais la violence qui ressort et qui se transmet de génération en génération. انت وليت تقوالا، انت وليت غير الغاشيه، انت وليت وين يسعنا وين نسعى راه، وين يتواجر حنا وين نتواجر حراه. J'ai vu les vidéos récentes de Berber TV a fait les familles des disparus. Un travail de mémoire, il a قاعد يتخدم. Mais un travail de mémoire, c'est pas des règlements de compte. Attention, c'est pas un règlement de compte. Il y a des exemples en Afrique du Sud et en Colombie. Un travail de mémoire, d'abord, ça suppose un changement de régime. Un régime qui est impliqué dans ces violences de masse, le travail de mémoire, pourquoi? Il est un acteur des événements. Alors qu'il a d'abord il est impliqué lui-même et en plus d'Arsémis. Il faut une nouvelle république qui va respecter ces gens-là. Oui, ils sont impliqués en tant que militaires, non en tant que terroristes. Oui, il est les victimes. Cette république vous garantit vos droits. Il y a une amnistie pour régler des comptes. C'est très important, ce n'est pas des règlements de compte. Mais qui ont disparu. C'est pour soulager d'abord sa conscience lui-même. هذا وين خدمه، هذا وين خدمه. بالك غادي يهضر زاد وين الفاميلا كونين غادي يتسرو، نتا يتسرو وين ميكن غادي تسرو، نتا يضرب السماح وين مين غانا اسيني سمح غاي. C'est ça la réconciliation. Et on va retrouver la vérité, pas seulement pour recoller les morceaux, mais aussi pour ne plus jamais ça. مرات فهم الثيلوفا وزميرات تضروا الحاجه ياكين تخدمت سي اون لين rouge وزميرات تعاود تضروا. أما pour une dictature، أما pour les massacres de masse. ذاكي نايت ما قلت يهدر في اللسن. مركيني التيروريست يهدر في ضربي، ذا شو يهدر في ضربي بحسي. يا ان بروسيس بروسيسوس هاكي. مرة نخضر لا كونكورد، مرة نقارنين دي نايت ما قلت لا كونكورد بوتفليقة. بوتفليقة يناس لي فيكتيم كانوا سايما لا هضروا تهضر. ون بارلي با يا غيان. روح نلغاش سيني ناقد ذا شي عندي روح نقث قوموث نزران ميم با ندلان. Dans ma famille, dans ma famille, j'ai disparu, je ne peux rien faire, ça s'arrête là. Mais oui, c'est pas le travail de mémoire de vérité qui leur a donné une prise de conscience. C'est le chèque significat de l'amnistie. C'est quoi les conséquences de la concorde de Bouteflika? Il a accentué le sentiment d'injustice des victimes, il a accentué la perversité, c'est-à-dire qu'à l'occasion est présente, ils peuvent recommencer. Alors que le travail de mémoire, le travail de vérité, pourquoi un Algérien est devenu un monstre? Il va le processus, il va s'humaniser. Il va tranquille. C'est ça. Dans le régime, parce que ça suppose la vérité, ça suppose que les acteurs fondamentaux doivent être de simples citoyens. Ils sont protégés par la nouvelle République, mais ils sont des simples citoyens. Khaled Nzar en tant que simple citoyen, garantis dans ses droits, mais dîner de Chikzara. C'est l'aql. Oui, on est une marra. Akagi, Ardougal, Khawa. Mais sur des bases saines, mais je te m'skhir. Le coin nous redémarre le travail, l'aqliya. Grâce à Kagi, dans le cadre du sentiment collectif, mais le traumatisme de la violence de masse est gratuite, il se transmet de génération en génération. Un autre jour, à Dural par l'effet de violence. De quoi? Le premier défi, ils vont lâcher. مرة نوحان خزار أتن دواليس
دايما ما يدنسلا مي ما تروح تفقد القيمه. سي الترافاي دو ميموار دو فيريتي يخدم من كولومبي. Le président colombien يخدم avec un référendum des élections authentiques, يخدم des musées. تروح dans le musée de la mémoire et de la résistance à Medellín, tu vas appuyer sur un point, sur toute une ville de Medellín. C'est un système informatique, un tableau, une table comme ça, tu appuies sur un point. Le point né, اسمه نقول يموثن. اسمه نقول ثنين غان. أمشي موثن لا دات. ماذا درس سنغ البومبا نضويهن. ويليون il a fait son travail d'introspection, son travail humaniste, أي غار نقول هكاكي ويتماقلت التيروريسي هذا تضرب يغال دا لا سوسيتي ويدي تعدان زيكو غال كيف كيف. C'est un travail de mémoire, un travail de vérité que la nouvelle République doit faire et qui nous attend. الحاجة notre défi, la place des langues. يتماقلت إنك بدأت في قبيلة الأثر إذا جن الجدود. ثقبيلة الأثر إذا جن الجدود يقرنيز أرتمسلايين إلا أنت مرثقي معنا تمثلين دي جو مزرو رحت تدي برا ومعنا غالب تمثلين تمرث معنا مرة نزار ثقبيلة ثم كي يهضر في اللاس. ثقبيلة لا نكرا وتصدر غير اسمه تمطوث يفغيت العقل وسنتكر القيمة. إثنين نكربو بقرنا راه مزيغ. لا نويض زمان سين نكرا القبيلة سين كيما روح الله ربي سعودي تنكس قرغرة واقع. ولاش الزراينين والزايرين نظن كسوف غادي تمورتي خاطر تنضينا تنضغا لو كان ديري. مع لا نوفال ريبوبليك الراويم دي خامي مهضر على الكورين مهوان مي دي ليكول دو لا ريبوبليك هذا هضر تمثيليت يتخدم لا ريبوبليكاكي. ثمثليتاكي خاطر الشركة غدا الجدود ماشي حاشا دي تمورت القبايل نغبر بيروفوني كاع توصرا. تمثيلات الجزائريين توصرا ديال توت لي زيكول d'Algérie. Il n'y a pas de discussion, pas de négociation. C'est une règle de bon sens. Ça ne relève pas de l'extrémisme, du chauvinisme. C'est une règle de bon sens. تاكيني تمثيلات الجدود تمثيلات القاعياكي. ومتفق معك باللي ذي مزيغني كلا نداكي. ونكيني je le dis, j'ai un grand respect pour la langue arabe. C'est une langue poétique. وسفايدير ديكس لو راسيزم خاطئ. عربن ما دينا كما تشي عرب c'est un constat. راك عرب sur question de régime. وين ينحفن dans un pays arabe ذيك ما ينحفن من كيني c'est des régimes, c'est des questions politiques. مي تمازيغ تاكي تمثيلة التمور تمثيلة القاعة ماشي تحاشا دوري ريجيون بربره وفينا تواترا اكيد نايت مانقلات الشركه غير الجدود يا ناس تستغرم سكول ماشي بالسيف تاكي ولا قراتي الحاجه بالسيف وتقرر تمثيلات بالسيف باغ اون بريز دو كونسيونس سي اون لونغ ناسيونال يا ناس تغرن دي ليكول الجزائر مره ما غزر في قرنيت ارسلت تمثيليين النظام كيف تعرفت روميت لا نكر ذي غناكين لكن انت عرفت كاع حسب انت ما كانت الاستعمار حتى السفق لا نويض ذي صحاب الثلث الحكومه فرومي ثاكي سي لا فرونسي سي لا لونغ دو جينيرال بيجار ديري سي حسن الوغ كو لو فرونسي سي لا لونغ دو كاتب ياسين سي لا لونغ دو مولد فرعون الدغاله فعرفت يجسد ذا مزروي غتي دي جان تكشمت ثوغر تتصل دي ثمور ثاكيني واش براي ونادينا ماشي تمثيلات حاشا ما تبغى تخدم لا كار سيفيل كيف فيه قايت ما قلت ان تيدا في كوراج بوليتيك سدا تمثيلين كادير وانت يسدد ضروميث يسعى الحق ادينا غف ضروميث خاطر دروسي كي دكشم اميك سلمثول باللي تمثيلات كي ثوغر تمثيلات الجزائر زيك القبايل ما راه نهضر في لا سيفيليزاسيون نسن في ذي السنه في لا كولتور نسن باش تسوف غنغار برا تمثيلتنا وتوكتاب على زميلات كتبت كتابي il y avait même pas d'instrument pour enregistrer باش تهضرن سي لي فيديو ولا الحاجه ام كي زمرني هذا خدمه بالسيف هذيك كتبن ستروبيت باش تهضرنا في قبايليت باش تهضرنا في تمازيغ باش هذه الغاش هذه السنن تمازيغ تلاقات السنن سرغاشي ستروميت مي مرة تغرض يا مولود فرعون وكي سي با ما سور اكسبيرونس كروي بدات غير كل تسلمت تقارض مولود فرعون الفيس دو بوفر تقارض ستروميت ما تفهمت قبايليت
ذوك قارو ياك تقبالي تقرض مي برا تقرض بولود فرعون تقرض السروبيت لو كانت تكسر ثروميت اما كرتنا غير مولود فرعون في سمار طيب لو كانت تكسر ثروميت اما كنت سوق مولود فرعون اتنغض مولود فرعون اتنغض كاتب ياسين اتنغض ابو حمد الديب اتنغض مولود معمرك وتربعتيس لو كانت تخدم ميم تراديكسيون مازيغ تنستعرف سي با سوفيزون وتخطف راك نكتب مولود فرعون مهما كندني غير بردم زوارو تيمسلاين ودوكا ما تعرف ما تعرف مثلا ما تمازيغ ودوكل ترد ويتيدي خلقا الاسبانيول اسبانيول مي توت l'Amérique latine parle l'espagnol mais ما تروح en Amérique latine vraiment ça n'a aucun complexe il valorise tout ce qui concerne aujourd'hui les Indiens d'Amérique, la culture amérindienne, les musées, les statues, les parcs de Haraven, vraiment, pour sauvegarder cette culture traditionnelle et précieuse. معني n'ont pas de complexe زعما دار الوقت غير دفير باش هذا كاين الاسبانيول اللي باغي يروح تنكس يهضر الاسبانيول sans aucun complexe avec leur identité donc ايتما قال ثموسني لو كوراج بوليتيك يخدم ثلاثه في مسلايناكي الى قال سعود تمكان خاطر دواكي اذا مزروينا ديانه لا ريليجيون ايتما قالت لنا دوال ديال الوقت كي ديالنا كاين في يروي العقل الوهابيزم ثغال تروح نثمن تنسلم ثغال العيب ثغال العيب يغال بريسك اتصلحي دار الشيخ محمد الحسين اتصلحي تفكر المثل يعويني ربي روح رثاله يفكاز درويزه الشيخ الله ربي سعودي تيزنزر ربي سلي بترو دولار الشيخ محمد الحسين ناس الراكين يزرر ربي ذي عين تيري ناس فكيد كرتقي كوما نظل الله غينظن ريتاكي خسرت يتمان قال ذي الوقت كي اش قري غريب نو غلثد من بعد مسنين مره غين يلان لاش قال النظام دا جديد الجوامع تشورن دين سلمن الجوامع تشورن دين سلمن لو كان دين دي الجوامع تشورن ديال المؤمنين بلا كان فهم المؤمن يزمر ديالي ذوذي يزمر ديالي ذا كريتيا يزمر ديالي داكي دين سلمن يعني لا ريليجيون مسلمان ومن بعد يهضر ليغاليتي افيك لو كريستيانيزم اي لو جودايزم شي المعنى كاين فهمه ان توكا مدي يهضر الجوامع تشورن ديال سلمن داكي ديال الجزائر ولاش ثمورث كي نا با ديدونتيتي ريليجيوز داكي ثورك لا الخلاف ما راه تستقدر لا ليبرتي دو كونسيونس لو ريسبي دي مينوريتي وحوايج دار تستدرمض طون ايدونتيتي بور فير لا ديموكراسي من بعد تفكر مثلا نروحو ديتاي وكذا يتماكلت هذا يهدر يزور دا الجوا تشورن ديال سلمان من بعد يهضر دا فوداين يهضر في مسيحيين ولاش ثمورث كي نا با ديدونتيتي ريليجيوز كومون سي ديفيني اون ايدونتيتي ريليجيوز deux critères qui sont complémentaires. Le premier critère, c'est la majorité. Il y a la majorité de croyants en France sont des chrétiens, ça veut dire que c'est un pays chrétien. Il dit la majorité, c'est des musulmans, ça veut dire que c'est un pays musulman. Mais il y a le deuxième critère, qui est fondamental, qui est important. Pour des raisons historiques pendant des siècles, ils ont influencé la religion, les traditions ont influencé la religion a influencé les traditions. العوايد أذفكت الدين أذفكت العوايد. أتفضل دي ثمورثاكي لا براتيك ريليجيوس مخالف de la pratique ثمورث النظام غساكن الديانة كيف. La France c'est un pays catholique, l'Amérique latine c'est des pays catholiques. Mais à la خاطر les traditions sont différentes, أتفضل la pratique est différente. Mais كيف دايرين العوايد les traditions. أتفضل la religion elle a influencé les traditions. La France est un pays laïque, hein? Mais parce que la religion chrétienne a influencé les traditions, eh bien, il y a un arbre de Noël, le 25 décembre, la naissance de Jésus, à l'Élysée. L'identité religieuse d'un pays, العوايديس ما راه خلطت العوايد الدياناس. الجزائر تسعة العوايديس تسعة son identité religieuse. ماذا إلا ذي فرنسا يجني يتشقيد يرق ذي نويل والله غير شفيغ ذي مغفرة ذي العيد غير تشور تشبيحت إما دون سعري تاكسين تروح ذي قبر انا مغفر ويستلت أيام ذي العيد
toujours تشبعت. Mais مرة قلت il y a une identité religieuse. اش دينا يتمنقلها من بعد 4 الحوايج. La liberté de conscience. Ce n'est pas parce qu'un pays a une identité, telle identité religieuse, que la liberté de conscience individuelle ne doit pas être respectée. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas seulement du point de vue des conventions internationales, ce n'est pas seulement du point de vue des droits de l'homme. Ben qu'un théologien ouvert, pas ouvert, qui est rationnel, Averroès, du point de vue même religieux, la liberté de religion est fondamentale. Mais le fonctionnement de la foi, la foi c'est la sincérité. La foi, l'imam, il a تدوض ستساك سولي. يمكن تبغي تدفع ستساك ماذا إلا on t'a imposé une religion. Tu ne peux pas. Le fonctionnement de la foi même est incompatible avec la contrainte religieuse. La liberté de conscience n'est pas négociable. Deuxième point, le respect des minorités religieuses. ملاني مسيحيين ملاني وذايين سي ليغاليتي ابسولو اكيد نايت ما نقلها عادلين ذي الانجليزي روميين Évidemment, l'égalité, il y a des petites inégalités, mais qui sont inhérentes au fonctionnement de la vie de la société. Le مثال, ils musulmans en France, les musulmans en France, ils ont leurs droits, ils sont respectés, ils construisent des mosquées, ils vont à la prière, etc. Il y a même le respect, il y a des élus qui viennent leur transmettre des vœux. Moi, au nom de l'égalité, que le jour de l'Aïd, je vais égorger à l'Élysée. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est lié même au fonctionnement d'un pays. Tu as le droit à l'égalité absolue, mais au nom de l'égalité, à خدمنا l'arbre de Noël de l'Élysée à Noël, il a qu'à حزلوه ذي العيد. Non, il y a des limites à tout. Mais le respect des minorités, des droits des minorités. Liberté de conscience, respect des droits des minorités. الحاجة الثلاثة, interdiction de toute discrimination sur la base religieuse. Même au niveau des postes. الساقي وقيلة dans la constitution algérienne, je ne suis pas sûr, mais moi c'est le mot de président, je crois. Enfin, je soupçonne. Mais en tout cas, le troisième principe, c'est l'interdiction de toute discrimination sur la base religieuse. Un main dans le travail, un main dans l'accès aux droits, un main dans l'accès aux hautes fonctions, fut-il celui du président de la République. Ça a toutes les qualités pour diriger l'Algérie. Sur la Bible, il va respecter l'identité même religieuse de l'Algérie mieux qu'un musulman. La question de conscience, c'est une question d'état d'esprit, ce n'est pas une question de religion. Liberté de conscience, respect des droits des minorités, interdiction de discrimination, entretenir l'héritage, c'est l'histoire. Ce pays, c'est un pays musulman. Mais qu'est-ce que tu vas faire de Saint-Augustin? Saint-Augustin, ce n'est pas un Algérien, comme Averroès, c'est espagnol. Il a qu'à se faire un musée, il a qu'à faire des colloques. Il a qu'à se faire et pourtant c'est un pays musulman. Il y a un colloque qui a la pensée inépuisable de Saint-Augustin. Voilà, la démocratie. Je n'ai pas besoin de casser la démocratie pour préserver ce que j'ai. Je n'ai pas besoin de casser ce que j'ai pour préserver la démocratie. Il faut avoir l'intelligence. أنا نتسوي تصر فرنسا même nos intellectuels ils aiment trop la télé en français d'ailleurs si tu veux connaître la France profonde c'est pas à la télé il faut fréquenter les Français pour connaître la France profonde c'est pas à la télé les Anglais depuis le XVIe siècle qu'ils ont une église indépendante le roi
a créé une église anglicane, il souffrait-il de l'autorité du pape. Cette église, c'est à mi-chemin entre le catholicisme et le protestantisme. Le chef de l'église anglicane, c'est le roi, la reine. Le cadre de le raisonnement des Français, on va nous dire qu'il y a une confusion du pouvoir politique et du pouvoir religieux. Le chef suprême de l'église anglicane, c'est la reine. Qui est le chef spirituel? Et il faut bien qu'il y ait un chef spirituel et qu'il soit religieux. C'est l'archevêque, la ville de Canterbury, je crois, on l'appelle, si je dis mal. Qui le nomme cet archevêque? C'est le gouvernement, c'est le Premier ministre, qui représente la reine. Il y a plus de 21 parlementaires au Parlement anglais. C'est des religieux qui représentent l'église anglicane. Mais tout de suite, depuis le XVIe siècle, la reine d'Angleterre est le chef suprême de l'église anglicane. En 2019, le maire de Londres, c'est un musulman. En 2019, le maire de Londres, c'est un musulman. C'est l'application des principes guidanir. Il y a lié selon sa tradition, mais il y a qui relève de la démocratie, les libertés, l'interdiction de la discrimination, la citoyenneté. ساعات المعنى ان شاء الله ربي الموفمون يجي غادي يروح ان شاء الله هاين يورجيت من قال ثاغد يوغال تيدت ان شاء الله الجزائر توغال ديال الجنة وذفوك فوق كان كفون في ثمورة القبائل موقع ما الحمد لله ما خذ استغفر الله. تلميذ متر طالب حسن ثورة هذا نبدو نسقر ونا غيستقسينا سدي في كيمتر نبدو الو اسك parmi l'assistance اللي وليد بغا ندي في كيسقسينا توترا ولاش بكر قنع غرا يدي ثدا والله جو سخي اونغيشي خاطر ويزميراي وانا نوضر ثموسني ثم قرات بلا ليشونج بلا مبدل. الو كان كسنه تشري ولا لور كا ايت ميغلاتي قارس ارجزني دوفان بس قبيلي بوذرار بس عرفت بوشلوح. الو سي مازال تخمم اناليز دون سو سونس ذا شو c'est-à-dire est-ce que c'est un équilibre داخل لا سوسيتي عندك بغا تروح تسوان شتاقي السقسي ويسين ذاك تمسلات بوكو بلوس كحال شي غنقالو نثبت داول غا في لا توليرونس est-ce que نزمد المسلاي غا في لا لايسيتي لو يسان سقسي النظام هذا دار الميكرو أزل فلاون بونسوار كيفاش سقسيها سامبلمون خاطر تنيض باللي دي ثمورت الجزائر لا ليغاليتي pour les religions ياكي سانوك ليغاليتي vu que l'État est religion comment l'islam est religion d'État. Il y a pas longtemps رقن اش كان مسفهام وقيلا في لحق الدوروطار لحق الدوروطار دونك شي ما هذاك تروح يكتب بورثوز ما تفاضي الطاق يمسلايد افتزليت لوني سيت ما قلا ثاني ذا سيت يترقو وي هي يسلي غاروز ما عرفت مسيركو ناس كان c'est-à-dire sur la religion il y a pas l'égalité des morts il y a pas longtemps il y a pas longtemps ils ont fermé deux églises et puis je suis de 15 églises غلق 15 15 je suis encore en retard là نتفق داكور تنمير صحيح لا وقت عندنا السقسيه لا زعما دار في فرق السقسيه مزوارو كمال كما سقسيه مزوارو العقليه اي تما قالت يبغى غيهوز
pour insister sur toute identité, c'est le pluralisme. Il faut assumer dans la coexistence. C'est pas la tolérance à utiliser le terme tolérance, c'est un droit, c'est pas la tolérance. Je ne tolère pas. Je ne tolère pas un chrétien en Algérie. C'est son droit d'être chrétien en Algérie. Comme j'ai le droit en tant que musulman, et je l'affiche, je suis musulman en France. C'est pas la tolérance, c'est la Constitution, c'est les droits qui me les garantissent. Donc, ونزرع لي ديبا الا ندير الجزائر دروسها ياكي غير الغاشي خاطر كور اون فوا سي الريجيم اللي خلق لنا نقول غير انا وغالني الزارين يا اليوم مكيلا اما كنا كيني باش هذي لي غير قسمي هذه يمث زمير غير هذه لي وخصمي هذه لي وانا عايش دي لهنا يا اليوم يقار باش هذه لي غنك الا قشه تمثل من دار المسوفه هكاكي Donc, si on porte la difficulté, si on porte la discussion beaucoup plus loin, l'opposition, c'est pas seulement berbère et arabe. Il y a des diversités au sein des berbères eux-mêmes. Il y a on est dans le monde berbère et pourtant on est différent. لو كانت تضرب غروينات لو كانت تضرب في تكتيد روح عندي العقل هو كي يسمر كاين l'exacerbation des identités اما سي لي بويسونس étrangères اما لا ريجيم بور se maintenir au pouvoir والله غير ديك ثمورة القبائل الساكن وادينا تفرق ثمورة القبائل كان زمان ذا سنولفون السبه اكيني وزمير راه وين الا لابتيت كابيله ذي عشت وين الا نقرن كابيله يمكن نكون نقاري فلوس نثني قارن اغنجا إلا كان مسنا فوالاقي دونك العقلية ويتمنقل dans la première l'identité elle est toujours pluraliste à tous les niveaux même au sein d'une seule communauté qui apparaît homogène il n'y a pas d'homogénéité et les berbères eux-mêmes ils ne sont pas homogènes et donc l'un les Touaregs l'un les Chelhiyen l'un des Maroc kif العقلية وتساقيني pour la première question la deuxième question la laïcité. La laïcité, c'est un sujet très très sensible. L'attachement auquel sont attachés les gens, mais franchement, en tant que technicien, en tant qu'avocat, c'est une question de droit public et de deux remarques avant وقبل سنة الحوايج هكي دابور دي العمرين سليا ان شونتور كابيل يدر دابور لا لايسيتي اختراق تاغش تدايت باقل بزبر انا بيتير كاروس تفضل ولا لايسيتي دي شدايت باقل ترطل بربح نرسلي من عزيز راكوينا معليش لا بروميير شوز ما نقدر الجواب باش نزر يعني الهضور رامي يا اون ديفيرونس اونتر ان في جوريديك اي اون اوبينيون مني غاك اين كان لا طوالا كي تزكواط الا قرات تسكدبا فلات وكا كاين تصورات تسكدبا مزمرا كاين تزكواط كي لها اكشد نظر دوك تصورات في قلهان ذاكيني سي اون دور كاد لوبينيون شاكا دي سا لوبينيون سي وان كون جو دون دي في جوريديك دي في سي دي في La laïcité, il faut la distinguer de la liberté de conscience. C'est pas la même chose. La liberté de conscience, la laïcité, la laïcité, c'est la neutralité religieuse de l'État. Soit l'État, soit la société. C'est pas la société à laquelle on va enlever la religion. La laïcité, elle s'applique uniquement aux institutions étatiques. Par exemple, si les rayons sur Facebook, il a eu beaucoup de succès, les Français, la laïcité, c'est la neutralité religieuse de l'espace public. والله كمال حاشون ديكتاتور بلو غراف كبينوشي زمرنا تخدم النوتراليتي ريليجيوز ديال ليسباس بوبليك وكيا شوغر صافي با دير يسعى حراميه العبداكي صافي دار دو الغروين دنيغ ويسعى ثموسني يسعى بالك الخير ينوين الهاني الجزائر ويسعى ثموسني بالك il a confondu avec la burqa est interdite en France non pas comme signe religieux mais pour des raisons de sécurité. C'est pas l'espace public, il y a une liberté religieuse. Le connaître les pays catholiques, l'Espagne et le Portugal, toutes les processions publiques qu'ils font, tu ne peux pas faire un espace public, une neutralité religieuse. La laïcité n'est pas universelle. J'insiste, c'est une question, c'est une donnée. Les États-Unis d'Amérique ne sont pas un État laïque. خدمنا une émission sur France Inter au mois d'avril 2018 خدمت laïcité dans le monde France Inter أتفهم les journalistes français روان تصموثم دي تصا jusqu'à l'hilarité
خاطر كرت ما يفذو البرلمان امريكان تساوين ديال الشيخ هذا وين ان غابان هذا وين ان بريتر قسم لي ريبريزونتون مسلمون لي سيناتور مسلمون تساوين الشيخ الامام هذه غير الفاتحه ما تيماجين الفاتحه ولا شي من با ديال الجزائر نقرا الفاتحه هذه تونس قرنا الفاتحه الامريكان قرا الفاتحه وبارلمان رغرسن. La laïcité n'est pas universelle au sein du territoire français. Et pourtant, deux choses en France. La laïcité est aussi importante que l'air qu'on respire. Et la laïcité en France, le deuxième principe, la République est une, est indivisible, au moins en métropole. Et pourtant, l'Alsace, Moyeuvre, il n'y a pas de laïcité. En 2018 et en 2017, Drusségui en tout cas, des associations, ils ont saisi le Conseil constitutionnel français. Nana Sami, on t'empêchera la laïcité en Alsace, Moyeuvre. الشغل طبقنا على لايسيتي خاطر كسنسيدي l'Allemagne et l'Allemagne c'est pas un état laïque mais il respecte la liberté religieuse tout ce qui s'ensuit. Et رحنا le Conseil constitutionnel il a نطبق la laïcité dans les deux départements de la métropole en France. والله tous les juristes ils ont la bouche bée. يا ربي ذا شاديني le Conseil constitutionnel. Pourquoi? Soit la laïcité ne s'applique pas, c'est en contradiction flagrante avec tout ce qu'on dit publiquement. Soit on dit la laïcité s'applique et elle va entraîner une désorganisation dans ces deux départements monstres. Il relève le Brexit à Guinée. Le Conseil constitutionnel. Et surtout, on attend l'argumentation juridique. Le Conseil constitutionnel n'a retenu aucun argument juridique. Il n'aide une seule règle, la laïcité ne s'applique pas dans ces deux départements pour des raisons, la spécificité de ces deux départements. Et la spécificité de l'Alsace-Moyeuvre justifie aux yeux du Conseil constitutionnel français en 2018 que la laïcité ne s'applique pas, pourquoi elle s'appliquerait au Maghreb ou ailleurs? يونو زميرارا ديال الجزائر ديني لا لايسيتي تطبق راه ماذا الا كذو ديال الجزائر يبغى تيطبق افيك ابري ان ديبا كيكات فرون كونستركتيف يلي ونا ديرو حديني داشي لا لايسيتي نزمر نعرض ميم لي سبيسياليست فرونسي باغ اكسيلونس هاد روحنا للجزائر غادي نداشي لا لايسيتي غنفوتي في اللاس ولاش ورا دينيني الجزائر ما الجزائر كذو الجزائر ديالنا تنعرض ميم سي لا لايسيتي دي با اون فالور يونيفرسال تنعرض ولا شو غيلي ولا شو زعما ديني خطي مي ولاش دي غنلعب غير ديني نكون نطبق لا لايسيتي خاطر il croit faussement que c'est une valeur universelle que le peuple algérien il en veut pas alors qu'on a la preuve afin qu'il on dire que la laïcité n'est pas une valeur universelle la laïcité n'est pas une liberté de conscience, c'est mkhalafet. La laïcité, c'est pas le régime c'est pas le contraire du régime théocratique. Américain, l'Église, l'Allemagne, ils sont pas des États laïques, c'est les religieux qui n'hakmen. Le gouvernement anglais, c'est un gouvernement élu, c'est un gouvernement purement politicien, politique, ou la religion, ou la حاجات, donc il a قرن الصخرة الحوايج. هذا وين يقدر avec toute franchise غاس بالك تخدم عذاوي دي كرا معنا هكاكي إلا قنقدرية ولا وين يلي ونا ديني ذا الشيء تخمم ومن بعد هذا يقنعوا. Alors, l'intégral تسريوين. هذا هو السين أيوة هذا. عادي ديك ما هذاك الشيء ومن بعد ولا ندوك ناطفير سالك مسك من بعد ترى الزول في اللون الزول السلام عليكم كايني غادي لي يعني الا يونس فرنا يتمنقل خاطر كنت منع ثاطس خاطر سان فيزيونير وغادي لي بيسيميست مي الا يونس فرو عنده الا فريمون البيسيميزم ما كاش عطاس وكذا الحراك كاينين ويتفغارا بون وكذا ميبصح على كنقارن ليسبوار سي الديرني امورير يقرص نطفي تنساكن ورديفان يخفيس يويذا ديلال يوعر فريديس اكاتي دافن دوني تغزيفث نكونوا ذا عزرن ثوذر الزيلث مثلنا مثلا ذا شو كن يتراجون أرنوثا سويسن مقارا ذارقون
يعفو ربي يعفو ياس. الله يسلمك. وزري تيكتينون يمكن يجبد راه بيان اتر اوبتيميست مي تالمون كتامن على ونيس وكاد هذه اللي بيسيميست مي فوالا. هاي يعطيكم الصحة. ميرسي كيما راح تمام بعد بعزول في اللون فاش تقشي وتفضيلا هاد الشكر ديجا ما كان ضايت من قلات طلب رباح اكسيتيرا نكوري ماشي دا سفراوي سفراوان سي ان ديكسيونير الميكروح بين القبايل زمراتي ديال فرغرسن مي جيمغي بيان كذا يتحويسن بيان يقد قلبني غنكون سي مزيران راه نقتلوا ولدي مزوره اكوافيه جو ريسبكت كل ريليجيويه كريتيان ميزولمان اكسيتيرا مي غنكونوا نسعى لا بروبر ريليجيوننا يغلو تيدو فينا راه خاطر مادنا فينا نكوني ديجا انا ريسبكتي ثيا ظن ريسبكتيني ثينا كنا غا ريسبكتي نو ثنيا اسن قراد نخدم لا غولي جواره ونا نزراتين يونا طفل سان كريتيان ولا طفل عرب ولا طفل ونحملي ثنيا مالوغوزمون اسن تشبوكو اي غير نسعاره ثيننا تيلما نسعار كازني تقحويسن تيلاون تقليفن يقضي غران مره اي غروح وسنارا وني دي بروميي بريسك دنيا سور لا تير في مازير ونسعى لا غولي جو بروبر فوالا يعطيكم الصحة. اسمح لي قالي ما دراكي. تنمير مدكنا روح. Comme la plupart des Algériens, j'ai toujours rêvé d'une instauration de la démocratie en Algérie. Comme tous les opprimés, comme tous les exploités, comme tous les exclus qui constituent la majeure partie des Algériens. Donc la démocratie, pour moi, d'abord et avant tout, c'est la mobilisation des Algériens au travail pour construire l'Algérie. Mais de l'autre côté, je me dis, est-ce que on peut construire l'Algérie avec des salaires de famine, comme c'est le cas actuellement? Parce que les Chinois, j'ai rien contre les Chinois, ils gagnent des salaires entre 20 millions et 25 millions par mois, pour le même travail que fait un Algérien qui gagne 18 000 dinars quand il est payé. Ça, je crois que tous les Algériens sont au courant de ce qui se passe à ce niveau-là. Ça veut dire que l'ouvrier, le travailleur algérien, dans son propre pays, il n'a aucune valeur. Il n'a jamais été valorisé. Il a été privé de tous les droits, y compris un salaire qui lui permet de vivre dignement. Je pose une autre question sur de la chanson de Itmengela, Tanida et Sekar. J'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Anida Sekar, Winibra Natsvdela Zivdele Manis. Nicolas Alimara, Akaya, Micharif Drioni Manis, Meraïlien, il n'est pas dans une structure déjà. Meraïlien, il n'a pas un poste de travail qui va lui permettre d'avoir des ressources pour vivre. Il n'a pas un logement. Il couche dehors. Il n'a pas le droit à l'information pour savoir ce qui se passe dans ce pays. Vous allez voir dans quel sens il a dit ce poème. Je ne l'ai pas compris. J'espère qu'il l'a dit, je ne sais pas. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Et puis, je pense que la démocratie, ce n'est pas seulement le droit au travail, parce que la démocratie, il n'y a pas que le travail. La démocratie aussi, c'est un ensemble de droits qui permettent aux Algériens de s'émanciper, de vivre heureux chez eux, d'avoir les droits et aussi des devoirs. Parce que jusqu'à maintenant, les Algériens, ils ont des devoirs et n'ont jamais de droits. Donc le problème se pose pour nous,
quel sera l'état de droit demain? Est-ce que nous avons le droit de vivre avec des salaires, quand on travaille, avec des salaires dignes de son nom, pour construire ce pays, pour être motivé à construire l'Algérie, quand les étrangers, des médecins étrangers gagnent 6 000 euros par mois, un médecin algérien, il gagne 1 000 euros par mois. Je me pose la question, pourquoi? Est-ce que les Algériens, c'est des je ne sais pas comment? Pourquoi on est méprisé à ce point-là? Donc là, rien que pour ça, on doit faire disparaître ce pouvoir à tout jamais. Parce que ce qui doit rester de ce pouvoir... Ça défie de la question, ça nous de la réponse. Pardon? Que de la question plus la réponse de fait. Je vais dire ce que je pense, si je donne les réponses... Ouais, ce que je pense de ce pouvoir, pas pour moi, comme la plupart des Algériens, je pense que ce pouvoir, il doit disparaître à tout jamais, et il ne doit rester de lui que ses mauvais souvenirs. Voilà. Merci. Jamal, le pessimisme دايت ما قلت قسمي بدير استقصير قسمي بدير يلحو قسمي بدير سقد الشغف في ثغاش نايت ما قلت وفير باللي ثغاشي سي ديجاج ان بيسيميزم ابسولو une noirceur terrible insupportable. المثل ديك تاغش سيفيد سقد الشاغ تسوغ يسمي سام كيسقرني يسمي ساكويا تاغش تيجي امغارز مني ان ساج يروح يتدرت يلحو يوفى العبد يتسرو يروح في عيول باغي يغرس تسرو يلغوكوط كيركا وتخاد بلوغي بوركوا tu pleures je peux t'aider شو كعيونا تزمر ضري تعاون tu ne peux pas m'aider غار بوركوا وتفهم دارا tu vas pas comprendre روح غير الطبيب ينايد سعد الهلاك تمثل فرحه الفرحه مقران ومن بعد تريد يقرا غلطه ديال زيكزابا اتعيش بازيرك بيد السيده يتروب سكيرت وغادا ستودرت ذا الوحش il a trouvé un médecin qui lui a dit tu vas mourir demain tu as attrapé une maladie inguérissable il est content il veut en finir quand il lui a dit je me suis trompé t'es pas malade eh ben c'est la fin du monde pour lui, au contraire. Un pays où la mort, c'est un but, c'est un idéal. Le mot, c'est un idéal. Parce que la vie est insupportable. Il continue, il rencontre une autre personne. Il veut acheter la paix. Non. J'étais en train de vendre la paix, mais personne n'achète. Mais depuis que je vends le chouel, la violence, c'est la queue devant chez moi. Le magasin, c'est... الشوال والكفيغارة ثيس ثلاثة ثيري ثلاثة أمشطوحي المزير أري يشرون الفلاس الناس بعض كذا يتماقل كيف يفكر القيمة هذا الناس خاطي هم غراب كشتري كيف تكثر بس أري يقواسي كتبطل الناس خاطي Des tourages, d'ailleurs, dans la pensée, dans la réflexion tourachagée, c'est pas seulement dérouler des idées et des mots, mais être kfouthagouch, zmardat kmardis qsiyan, wada fathifarat ala حساب كاين دنا. دي ثاغش تنا تمغلات كفر ذاكيني. اسك ثيريه جيتنا ذهنا المزير، اسك تفي المزير ذي الحاله ياكيري. ريش الفلاس تفرا كفا. لا معنى لا كيسيون يكتلها مليح اشغل خاطر خمها سي ديجا لو كان تخدم تفهمها في ثغاش نايت ما نقول لو بيسيميزم غافايا وتكمل غير غاشا تمتثل ندير ثموت انك تعيش هذه فرنسا سا سي غيان سي با ان ترافاي سي ان ترافاي انوتيل ديستركتور او كونترير دائما تفكر لا ديسكريبسيون دو لا رياليتي سي بور بروندر كونسيونس دو نوتر رياليتي اي شانجي et trouver des solutions pour changer. Que cette situation est anormale, il faut changer, il faut trouver l'énergie, il faut trouver la force et il faut aller de l'avant. كيف فهمها يعني يقرر دايور دي ثلوفا نظن الحوايج le pessimisme c'est un pessimisme de prise de conscience
pour rebondir et aller vers le travail, vers l'effort, vers la réflexion. Il nous interpelle par la réflexion. C'est la réflexion. On réagit. أروح في فلانة ديني كون ويديري كلمة شي ديما زيغنا تنرقم أقدر ما تنرقم ونعرض نفهم لا غيريتي أم كارد نقول هنا غير donc à mon avis le pessimisme c'est un pessimisme porteur d'un optimisme وكاكي يفتوالي et مازيغن notre pratique religieuse والله c'est une question fondamentale غاس خدموا une confusion العقليه on est dans le cadre d'un débat زعما يدار fraternellement ou كما نهضر مي تخدموا une confusion انشتيلات مي لا كيسيون خما غاس ديجا وقبل اشو غادي يخمم قبل خاطر يكواسيا فين ان انتيليكتوال تعرض انت شحال دابا سيغ بيغ تي في روح هذا يخدم الكونفيرونس دي الكندا يكرديون قبيله كذا السونتر الناس يغير لا خدمنا كل لي كاري ديال السيمتير غير القبيل نخدم راه كاري وحدنا نخدم كاري وحدنا ديال الكاري كاع حاجه القبيله راه نضل تخدم لا كونفوزيون غير ليدونتيتي اي لا ريليجيون تقصدي دا اوني دون كاتان ديبا غام درنا مي كمينا ايفيدامون تخدم لا كونفوزيون ليدونتيتي لوريجين لا كولتور وكاك واحد سنت لا ريليجيون واحد لا سبيريتواليتي on crée pas des selon les cas jusqu'à présent on crée pas des carrés selon les ethnies on les crée selon les religions ou الديانات روح تدك الشرق مرات تروح ريو جانيرو تاخذ une statue de Jésus-Christ et Jésus il n'est pas né au Brésil donc العقليه وكينيا دايري في dire les observations préalables mais ça c'est une observation fondamentale c'est la confusion العقليه تقصدي داري غامن مي فرونشمون والد ما تبغي يدفك نارغيومون بالك يتقن عظم تجمعات سي لا كونفوزيون qui peut porter des conséquences en tout cas où là il y a une distinction totale entre une religion et une ethnie, une origine, même si l'ethnie, les traditions, la culture, ils influencent la religion, la pratique religieuse de l'islam en Algérie, différente de celle du Sénégal, différente de celle de l'Indonésie, différente de celle de l'Arabie Saoudite, différente de celle, etc., etc. C'est la même chose pour les chrétiens. Et le christianisme, le catholicisme, sans parler du protestantisme, mais le catholicisme même français, différent de celui de l'Amérique, etc. هذا العقليه مي لا كتبغي تدهن نو مدني غير في الليل كونتر ماشي دايك مدني ودنو فرق باللي ماسينيسا ضربتي دي شكاع لبت اللي كينيغ شني غاف ماسينيسا شني غاف جيغورتا وشني غاف الرسول باسكو جو ديستيغري دو شوز ان بروفيت لا ريليجيون سي لي او تكست enfin de façon globale on parle pas on va pas rentrer dans les détails mais la religion est liée au message céleste pour l'instant on n'a pas de messager céleste et de روح نستقبلي voilà très bien. Alors, sur le salaire, le problème est la gestion catastrophique par le régime de l'Algérie, avec les conséquences désastreuses à tous les niveaux, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan identitaire, sur le plan de l'écologie, sur le plan de l'urbanisme, à tous les niveaux. C'est pas seulement une question de salaire, l'économie. C'est pas je suis pas économiste, mais c'est pas seulement une question de salaire. C'est une question de la valorisation du travail. Chez Misérine, on a l'impression qu'ils ne travaillent pas au pays. Et pourtant, et on travaille tous, on est tous à pourquoi? Parce qu'ici, le travail a sa valeur. Alors que c'est la corruption, c'est l'argent facile, le travail n'a pas sa valeur. Donc, la nouvelle République, elle va mettre de l'ordre une gestion saine sur le plan économique, le juriste que je suis, sur les questions économiques.
Merci pour la conférence à Guy, elle était vraiment très très intéressante, elle était vivante, effectivement avec une chansonnette Meglet, on a pu faire voilà, un débat, une conférence, vraiment c'est super bien. Effectivement, elle m'a vraiment touché. Donc le titre c'est Walar. Walar après il n'a d'accord. Walar. Exactement. Voilà Inès. C'est terrible. اسمي تحوس زنزع لهنا ولا شنو تيتساغا اسمي دبر شوال. C'est une chanson terrible. الغاشي تمشاو نفلاس. Donc c'est vraiment effectivement ما تخميم نفلاس c'est incroyable. Donc merci aussi pour Berber TV pour tout ce que vous faites pour couvrir tous les événements qui se passent en Algérie avec les débats que vous menez tous les soirs. Donc c'est très très intéressant d'informer tout l'ensemble des gens. Qui n'est vrai qu'un qui se sert. Bon, bon c'est on va dire Tmeglat, c'est il n'a pas d'équivalent. C'est le maître, c'est quelqu'un qu'on vénère, qu'on aime bien. Justement, Imid, tu fais partie de la famille Talev. Dans ces dernières années de chansons, il a fait de la chanson un petit peu, on va pas dire de la chanson religieuse, mais s'est tourné vers un style un petit peu religieux. Je te dis, ما يقبل كفال تربح كقدر كلش بس سيغ السجاك كي هو. Voilà, c'est un débat. Voilà, c'est une question en aparté par Il y a une rapport à... curiosité, il va des arachos. Voilà, je te dis, bon, le schneg. En tout cas, c'est très bien. D'accord. Mais là, tu les questionnes, il n'y a pas de problème. لا وسقسي النظام هكذا انا غنسقسي ثانكارو باش كندار فلاس ديما اذا خشت كي ثانكارو اناس ولا سيت ماكلات انا في الكوبلي انكارو يقارس بديك لانو ذا يسروثن هكا تسرون قبل تصفو اسكو ذي سواتي كاين لا كي ثورها نزمر ديغناتي كان والي وذي الذي الحكومه سباساكيا والسهنا ضحى كان كفاسيلمون اسكي سون كابابل التروين مثلا وين تبعدا تزلي ذا من انا يفيتيو مذان Voilà, toi, quelqu'un de mal d'argent qu'on fait sortir notre comme un mot de faire à la fin. Comme je suis avocat, mais alhamdoulilah, comme j'ai réfléchi beaucoup sur toutes ces questions, évidemment, ça ne veut pas dire que c'est mais j'ai déjà réfléchi à toutes ces questions dans le cadre de l'Khudma Yagi. Tous les chanteurs anciens, ils ont utilisé la spiritualité dans leurs chansons. Gmesmilan dimshtah. Gmesmilan dimshtah. دمتوغاش سليمان عزام دمتوغاش هكوكوك دعوة الخير داخل توغاش نسان القبائل سعان une très très grande spiritualité mais c'est une spiritualité تاع روحانيت كواز ماشي تاع روحانيت ماشي تاع روحانيت غير باش approfondir le débat النيرد ذي ثغشت نطلب رباح تروت والنيو الدين ذي الحق المؤمنين ذي حقين داير ماشي كان مريخين القبائل ابوها المؤمنين مريليون dans une situation d'inquiétude يحوج لابيل او سكور كومون اون ابيل او سكور اون كابيل ابوها المؤمنين اسك ما دير روحي وناكي عيونا سنرجو زرا دبر ما شهد نغ شهد ابوها المؤمنين ابوها هي حقيه هو كذا المعنى اشو غير الصوت نسخضر دنتا روحانيت اذا العوايد نسن خاطر غا القبايل كوم سيت اون سوسيتي تراديسيونيل يسعى النيه ils vivent avec le monde invisible الصلاح السادات الملائكه فيهن ويهن الشيخ محمد الحسين سيدي عبد القادر الجيلاني الدعوه وزمرارا هذا زمرنا هذا خمان يون يومن وهذا يخدم ثمن النقاص وكيغرى غرسن مرة نوحر السعود لي السعود اللي وهب ذا شويه امكيد الاولن خاطر قبل دا كيديكا امكيد الاولن دست حرايمي تواخلقند باللي اطفن يون وكال ضربي اذر نكذو ذيس ذاكلان دي لي اسكلاف و لي بويسونس étrangères ils vont protéger cette famille دونك فين سلمت نسن دي الديبيو دي لوريجين تواخذها في الباطل لو كان السعود هذا الشيوخ نسن نروحنا سنين نخدمها في الحق يبقى السذر من خا نسن دا سذرم بالسيف هذا انت روحاني تنسن تبنى في البطل ايهم كان دفنين الى هندي روحاني تنسن بيسك وزمنا ديرين انت روحاني في البطل نخدم
أين ديبان لو كان ساعد ذي الشيوخ خذ أدس ذكرن تروح نسند الحق أما كان دمند أفضيس الحرنسن خاطر نثني ثبنا في الباطل هاد يغال ذا تشامر هاد يغال ذا سروال هاد يغال ذا النظر الفيتيشيزم د لا غوليجيون ولا شي تاع القبايل ماشي سينا طالب ربح حتى غش تم زوارو ثمي قموت طالب ربح حيفيت سقدشا وين يبغانا ذي يثيوث قول لا والهور ترو الا ربا ذي وين يبغانا ذي يثيوث قول لا والهور ترو وكذا سي الغفا غزا دو البروميي بويم والله ورو كذا غني ذا بغو غدو ذا الموحل يونث خذا غيلا مدنور تاع النور سيس مر بين الدهاغ ذا العناية سي تراجو طالب ربح يقول اللي من مريقان طالب ربح بيبليك ما ماشي ذا ولكن انا كما شامن كل ثوره نقارن ما يتماقل هذا ما كاين والله وقيت اون فاسون دو بارلي اذا قلت طالب ربح مريقان لم تجمعت ذا والي يقول غير يقول يقول دا يبغى يروح اشو غير يقول يقول المحال دي ثودر ديس ان في دلافا يتكلى في الرحمه ربي ما يغري يتكلى في الرحمه ربي يزول يحوجد يدك روح في الزلث يدك روح في الزومث الموحل يونث خذا غايلا مدنور تاعنو الظالي يمانيك حوجدي يمانيك وزومي يمانيك سي طون افير زمر ما تزلط كشتي الغاشا كنت جعان تزول ضربوك تيدي قبيله راه اخزر وقت البربح ذي المريت مورث القبايل اللي مانيني كاين يدي عنا انك ما تتزليتيك الزل وقي يمانيك اين يهمنك بزغط ومنض وتطور الموحل يونث خذا غايلا مدنور دونك لا سبيريتواليتي قلت لا القبايل مره ما تجي حاشان وثني نكشف غدي ثمزيو دون لي زاني 60 تدارت والله هذا العجب جي لا شونسي نوي قد يسعى العمريو وناين الشونسي نوي نعاش ذي ثمورة القبايل ديلا ونيجي ولاش الراديو ولاش الجرند ولاش لا تيلي حاشين دفك القاع دوك نعاش ذي لا ونيجي نزرى ذا شي تقبايلي ثم كي تعيش القبايل دون لا سوسيتي تراديسيون حضر غير تجمعها يتجمعت هي السمانه تلا تجمعت ذي ثمورة القبايل اذكر الصباح حاشا ولي الهان حاشا ولي الهان روح امك عين ربي مساعد راهي ماكنا جدك راه كيدعون وين دو في قبل هذا كيدعو الخير ثم ديف كيف لا سبيريتواليتي سرفاذني ذورار ما طلب ربحو يا رجال في المغاربه هذه شنو في الايمان ومن بعد مي كفا سي ان البوم دا ديو ذاكي مره يوضيون العبد ذاكي ثورة ذاكي راه نخزر الا الخلاف قال لي دونتيتي د لا ريليجيون مره توضر الدين سيود الله اين يعني انا كل دونتيتي اين يعني ليدونتيتي لا في لو ديستان ذاكي ذي القاعه عندها 12 ما 13 100 سنه مي ذي المثاكين هوني دون لوتر ديمونسيون ولاش قبايلي ولاش عرب ولاش رومي ولاش تاروميت ولاش تي دون اون اوتر ديمونسيون ذاكي طالب رباح لي دون اون اوتر ديمونسيون سي لالبوم دا ديو سي لالبوم دا ديو ينا في تسلق داري نفس سيدنا مو يشنا خزر لالبوم دا ديو كي طالب رباح يشنا في سيدنا موسى في سيدنا ابراهيم في سيدنا عيسى فرسول ونشنا في الرسول ذي الشفاعه ينس اتسيتيرا ويشنا في السدات تا واش تنقاروث جدي بوسا جدي فرار اتسيتيرا في السدات يكمل ولا ذي لا بالشون دالبوم ذا ربي غادي يخلق المخلف يستخدم طروحاني تا كنت تستخدم القبائل دونك سي تو تافي ناتورال اني يخدم طالب ربح حس يعفو ربي ان شاء الله هذا المليل ذي الجنت ان شاء الله ربي خشيني اسمح لي اسقسي غنقالو هكذا الرغف اسقسيني اسقسينك اسقسينك هضرات فلاس ذيوث تاغش دروسيا قالي سور ما باج فيسبوك ذيوث تاغش ذي العجب شعل تغتفت هضرت بالشهريقي شعل تغتفت نفوذ الوالي شعل تغتفت نفوذ الوالي ذي تاغش تاقي ذا شدي هدرايت ما قلتي تاغش تاقي شعل تغتفت دبر تاغش والله هر تهزو مرة الصلاة ذي الموسيقى أباك دي زرد السيف راه أباك توزي ما داخل دور البيرسو داخل شعل تغتفت الموسيقى ذا هزو وهو لن العجب مكي دوكلن أما كان يدني غوال يسفرا لسقن سوا والن إذا شي دي يحكى أي تمان قلت ذي تاغش تاقيني يحكى دا في الريجيم كيف في تورني لو بوبل اون رون كوم ان بوريكو ونتساي قرص C'est un projet grandiose, c'est votre référendum. On nous dit le pauvre peuple, il tourne en rond. كرا تيمي راه روحن
هذا سين نخدم مثلا افريد يكفوا البطل يمرنا راه تبدو شوفوا ما يقموا بومدان يقول تشادلي يخدم كارليز يفكا ياخذ اون الوكاسيون ينفضن الغاشي يفكا لا بي ام دبليو ابن بلا تغيل واقيين انك واقي يفيتنا يقول الزروال ما تشفام نغني الزارين ديال الكونسولا مارساي وراه فوتين دام زوارو اننا واقي وغالن ذي الدورينس يدغلي الرهبه تمقرط والله غاد روح الفاميلا الجزائريين لتونس كي j'ai des liens familiaux avec la Tunisie c'est ma situation familiale روح عندي الجزائريين لتونس يداد اللوفان واحد 10 سنين يقعد ذي لوني هاد روح عند كنذو فغن شويط واحد كسر الخيق ميكسلا الى سيرين دو لومبولونس طفيو الضوء خاطر تغريد الرهبه يثمر في الجزائر يقول بوت فليق انك وقيد غابد انتك وعبد لك كدر عبد انتين اون فيت لو ريجيم كي وقي هضرت في الاسم هضره في تاغش تاكي نايت ما قلات سي ان فيريتابل لابوراتوار دون لا مانيبيولاسيون à chaque fois il se renouvelle par la manipulation dans ses manœuvres pour se maintenir au pouvoir. Est-ce qu'il peut se maintenir? Franchement, il en est capable. Mais je pense, vu la maturité du peuple, en fait, le peuple il n'est pas dans la discussion, dans la négociation. Il n'est pas dans l'appréciation. Il est dans la revendication. Ça, c'est le minimum et c'est la totale. C'est le minimum, c'est facile à comprendre et c'est la totale. Tant que تروح مرة ونتو غلارة ولاش وين يتخدم ديال الريجيم كيني وهذا يقيم ذاكيني الريجيم كي إلى قد يفاق دونك العقلية وبري ذاكي سي بون تفرثالوف مي ils utilisent toutes les vicissitudes avec des négams qui يعني toutes les vicissitudes de ma thèse encore une fois on est dans le cadre de la thèse donc t'as pas d'élément objectif باش تداوي la preuve absolue. C'est une preuve absolue. Mais tu peux analyser de l'extérieur selon les événements. La relaxe de certains juges et la condamnation par d'autres, c'est une manipulation du régime. C'est une manipulation du régime. C'est pas une critique des juges algériens. Il a dit et les juges algériens. Mais l'indépendance de la justice, c'est avant tout une question de régime, la démocratie du régime. Compte tenu de la nature du régime, compte tenu de questions sensibles des affaires, il est hors des questions qu'un juge puisse se prononcer dans une affaire en toute indépendance. C'est inconcevable. Déjà, pour deux raisons. D'abord, et deuxièmement, il donne le crédit au régime. Si ma justice, Sougaïd Salah, il est capable de relaxer, je suis dictateur. Notre régime n'est pas dictatorial. La détention arbitraire d'un vétéran de la guerre d'indépendance à 98 ans, c'est arbitraire. C'est un juge. La relaxe, c'est une relaxe du téléphone, la condamnation du téléphone. Mais le rachid est mais le rachid de toute manière, peu importe, c'est pas parce que relaxين يروح نوالنا الدفير يتنحاو كاع اتقيم العفسه ساعه العفاسير il a c'est pour ça d'ailleurs le processus de transition il doit échapper totalement au régime compte tenu de sa nature, compte tenu de ses manipulations, de sa richesse. C'est un des laboratoires immenses mais cette radicalité l'apport que j'ai apporté pour expliquer rendre constructif le message d'Aïtman Guelled, par exemple la radicalité dans la revendication et le pacifisme dans les moyens de lutte. La radicalité, cette radicalité va être salutaire pour nous. Il faut la maintenir. تنمرث متر حسن طالب تنمرث غيرتي كيكون متاكد كونوي غتسمكتير السبتي دي تدون دونك لا كونفيرونس نغسري غادي تخدم بنجامين ستورا لو كود حسن الزهراوي دونك السبتي دي تدون ذاكي غاف الخمسة
ذاك الزقان بربر تلفزيون تلمي ثمقران تماتر يعطيك الصحة كمال، سي توجور ان بليزير. خشو ترجي ضرب يغلي الريجيم باش دير الفيفيت وفور ساعة كمال تربح تهضر فيفيت بلا ما نهضر الريجيم. انا الى انا كنت السلام وكذوذ السلام هذا وذكر غرس خاطر الناس دو مازال في الدنيا نحواج ارجاز كذلس نحواج ارجاز تموسني ولا قال ثيكوال العياض لها لا معناها ثيكوال انا ذيك الا قنس ذا كل منه اك تموسني غفاش تا الى قمر غير كازن تموسني غدرسنا الونار وحال شي يسنن كل يوم تحجر تاس دياوي شغل يجيك اجيك وحدس يشبح متى ممكن تيجي تشبح اكثر وخاصة كل مخالفين غفاش تاكيني انا وظن دا 3 مسلي عند 3 ذوكلي يسهل انا وصي سوي تنمر ثم قرات جاكو دير لا تخيل